ne enyefe ti mame ka che mi kun se awo se yeto asase nti wo me yenkoji bi eti ma yeto anamon ekọ enipa no a woto enipa no woto asase no yekọ no enipa no koche asase no ena okochire ye no na wonso ya amenem ti bibisa mi kun se na blado ha no ye ema waka se eho ye na eho munye nso ya amenem ni de eye ema ye sa be nipa no tie be nipa no nipa no so ka se asase ni 15 million yesi etia ka wi a eno abi no de be pipesi amaye na mi kun ni tuetina ebisa mi se abena osika da ho eyese ena mi se 2.5 ena wase won nso de ye 2 million to mi kun ka che mi se mo 50 cities wo ho no ma mi mfa so ho no ne de ne so na nka mi de ne nya 5 million ne mfa nkoto wase na echi wo ye adwuma wo de mi 50 cities no ebe mame ti e ko fi me de so ema ye de beto asase na se ti e ka 10 million sa tanso na e ho nso na e ho ye new site na me di amanfo cement na me ko ensuo no me kwa mi ana me koto esisegu so ti me tie nso ma echi apropro krampo eye me dante kwa na me ntimi nante eti enso de me ko bia no de benya na me de hu sika akwa akoma bla no sa nti mi kunu eche na mi kunu ka che me se ni nua ba akwa e freni jamfi wa sendi ni 1 million ti waja kwa akoso scanis and see you enti eche mi kunu supani kakra sa di echi aya mane ka 1 million na mi kunu nti eche mi kwhwa asase no me kwa ni atoso manyina abo eneti aguso na mi kunu ufri be bia ko ba ya mi si blado me kwa asase ne mena wo so ni nyina wo mato asa abo anu aguso e ma ne ko ekohwe e ma ne ko by na woton asase Michael Bona manye etese na ye ma ni nua ba ko ne sa fa akire ekoton asase no etibitue ni nyina ma ne ka 1 million ti e ba asa ne mi kundi 1 million no ekoma bla no ti etufie onum e ma me ko pe baabi e ma ye tena eti etena wonu so fiewra no so ye na adwen na ye do plapla e fiewra no ye na adwen se otu abanti ye mpedan ti na me ko ma ye bi nso me ka che me kun se blado ne ko mu bla se me se ya obedom ye ya ampo ko hu no o de ma na ma enya onya me kun nya ho ti ase se e fie no wo ton eti eni tan bia obi abeto bia obetu ye ni kun si yunti ye tena fie ho no mu ama enso pane che me nya bie mu nko ti madamfo ba ko efre no fusia ne wo ye nchachira na me ka che se won kire me nchachira ne ye enso pana te ko me nya dwuma bi anye ampa won nso kire me nchachira ye ma me ko nchachira dwane sa e ma ye de to edan iska kwa me di kanya ye ne 7 million me de ma me kun se won fa ko to cement ne ye sha se mfen twabro okoto cement no e ma ye di twabro no eti dan ye to ase na danfo ba ko ye fre enyinya ba ko ye fre ne dwomo na dwomo na dan fe fre ne kwaku ti kwaku no so ye mesi na me kun fre no beto ase kakra ti oto ase kakra no so ko kwaba ma wa mabim ti dan da ho no sa na me bobi kun so se brado ye hwe so nko ye dan be bi eti na sa ne fiera no betinya ka se bia obi ato fie no ti yentu ye sa nso ye nya ba bia mfe ka me kun se aban ska wa ne dwuma ne ti ma me koncha che dwane sa ti de menya bia me de amane de kodan no ma me koje aban be si ama no ese o be kodan no e ma ye koton chensi tinjansi ne twino ho no na ye se skas ense ni ho no bi ti ma me yan kakra klasa o sa ko pe Messi ne to dan eni kun ka che ni se wonya dan ne eto se di wositu ne ni nye hu ena mi kun Messi ne ja dan ne to ja dan ne to na ban bi san ko de ma mi kun na edan botom afi mi hu se Messi ne sa ko hu bi bi san mi kun a wo se sika na edan botom akoyira o mezi emi se sen ka na wo ma bra ne to dan ne sa na nka eye eni se sika wo na sa akoyira ene edan da ho no ti dan da ho no mi sa ko pe Messi ne foforo ma wo charge mi e ma Messi ne ka so be mi 60 million mi ko me bo amane ena wo se me ma ne nkoye ti mi ko na ma to susun so opportunity 13 million eni ko yi mu 10 million de bla mi kun ena o de ma Messi ne na Messi ne ko je shedan to ko je shedan na afi ne blog ni ho bi ene ye pemu ye enti ye pemu ye no e kire na ye sa ko to blog emi ko ka kire Messi ne se ti se ye nya blog ena Messi ne ka kire me se ya ma adwuma na chinti no ni balance e ho de ma ni mu kakra na onfa enfa elebra no onfa nya adwuma no ma me yi mu 4 million me ko pay 4 million sa de ma Messi ne ko to cement 2 million e ma Messi ne hihye to ye hye na echi na edu lenti
lentil no na mikunu unso sa akopɛ me sinye foforo man ekoto aso baby eti no nso no efiewura no nso atom watom fie no ema wo ka kyerɛ me sɛ abena ese ye ne dan me se a nyame na bɛkyerɛ eti no ɛkyerɛ wo ka kyerɛ me sɛ o papa ɛwɔ faase bi se na danfo abɔne dan so ama ne wi aka ndi sɛ obɛtɔ a me ka kyerɛ sɛ kɔne kɔhwɛ no ma sister bi ka sɛ aban bosia me ka sɛ me nyi sika no enso you say the edron dey yes me kwa me koje ampa me koje sika na 5 million me dey buy na win fie ana me ba na me kan sika wo dey nti me ba be man be to say ma wo dey win sika kan na woje kan ye nti asema me dey buy ni say be be etinye etu ye yakobo da no so ama me di misika akwa wulam misika akwa wulam no nso no me kunu ene ma akasakasa wose de bi enti me diska na hye me ba ne nsem nti no da no hwe no wo ma me nko hu bi se me kon hu a obekume ene wo ka kire sister ba akose se wote se bleman da hu se ya obe me bi ne Nhyira akasakasa ba wo ntemu a okun wo mu ti saa no de be ye me ne me ba enti me ba no nso ni wo ye aduma kakra wo filling station ema ensemi ba me yi na dinto nyeska kakra to mi kuru be ka kire me ba ne se wadamfo bi se wato ame aka o de be mu watwi na e kakra wo ntemi ba no ko yi ni sika ne da bang no enfa man ko ya ame aka no me ba no e ka kire papa se da se de mesi aye sika no ma ye ne se ahwe e na obetimi ayi sika me yie enye yie emi ba ne ka sa akye ne papa eti ne papa ne se okwa akopɛ bosia wa abontene ama moto akwa akobɔnti se moto kɔbɔ anse ka me ba ne sika ne ma no ankanya ne se wo se okopɛ bosia ama moto abɔnti ne se wo wuya me ne me ba no ene ekunye da ne de wo hia me ne me ba no e wo sisi ya obekun ye efie ba ne so aba se wo tu ye ma me ni ba bia fa oba ono so ota ba ho mbete trot ne so Mr. Ni baby afma misika wo me nyina me de akodan me nisika bia me de ko ha da me kurisi me ko ha dan aware ne guana me pa cho da bi wo free aso akoni krom buso me na anie ni baby afa edwa me ko mi se mi ntimi nko e bi se bi tena fie sisi fie ra be to me a obeyi me nyema to agu pa cho be ma no ha e ba chani enti ma me mbisa no se ne wo ka no e no kra ora mama e ba be wo ne no e ba cho wa na mo nyina modi mpepe si dan na fe osi ono no komu a your friend say ubekuni mama e ba cho e da wasi me nipa e me driver ni me san ya bibidro se be mpreduasa se me de ka nam na se me wosa ka abo o kwan sukura na me ni di kan ho a me mfa me ka akoba mfa so bi intimi nkum nipa nkura no me ana me wo mo amen me wo nkura na me nyini osuna wo nyini na ye wo nkura no me ba panyin September 15 fi no nya 24 years na me fa wo me ma me akura ase na me no ba kuma ase tama me fa wo na wo nyinsem mo no me ba pa ye se ko wonye na me ma me ka se da eja akura na oba wo ni nimba oba wo no na ye kruma nkura nyina so nya oba nkwa na bobori ntini nsan na meje me ma me na di nsan no sa be na me yitire ma me mpo mu da me ma me mpo mu da na me ne mu sa ditama wo wa wo mu no wo wie ye no me kraza abra me kusua adwuma okumase so obetimi atena me nchan dia ma masua adwuma nti me ba ye odin shorta no ma hu se e no ma ne ye na me befa ofre kurase be ka me ho ene me ba panyin na ya wo no ma me ne mu na atena free bletentina be duru bidebi enti ma mituko sasa odutu a mitu no so na won ka me ho sabe na ko ye kurase na won mai yo enti ba se because sasa no enkura ni nyini no ba bi etene ma me enkura ni nyini na ko han da kura na ya asem nti madamfo no nchen na meti nti ma me madamfo no tu kwa kwa abuchire nti okoy wa nche no obai na afi aye ne ya aso tete me ma no timwana me se abran de boga ye de manhwe ya ye ho ba kire nti ye pasa aseme bi ti me kan sa na so madamfo su akuna kotobi na blana otoma no ye kono ho a ye benya bi to kan na ma mtina me nyina ko blana blana so ye nipa kurum ho no nam de na ye ndi bia ti me ko ya no se ado bi ho na me ton we ne ma madamfo 7 wo de na me de ma 15 eno na me bi pipa na se mate na miniska da ho tayi su na mi yusu nti boa me no se wate eno de ko kire masase no ti me ko asase no so ankasa de me ba panyin no ene kan ho abe ma no wo ha no na me de kan ho na ma me ni ho ti me ne ba na ko hwe asama wa kan nyina na wasa repeat it for the sake of time
sika yehwe ne tuam asa ne tuam no na akofo ne tuam no de e ba say e start say e tue no ahase no kakra na wo me ho no ono so de ndie 25 million nyama abla no na wo say na wo mi akasa na mi kuta 25 no so me de 5 for no so me de so man e 3 ana me de ni 2 no so man e 5 million and ma abla you tobo we 5 so na ye 3 no 500 no so g 2 so me 500,000 so me 2.5 no so man e 3 million am de ko count no 2 million and the crown man e 3 million am de ko ma abla so man e 5 million master tobo na calculation we yam na famitirim wo 2.5 and on also the 2.5 versus na 5 million. So I didn't know me 500. Na msadi ko kan 200 na yet ye nuda. Ana 5 ne de ko tua enti na ba asa ma me na aye cash mana me enti de benya bia na akutua. Ndi bi wo kura ko tua mama na on kan kire me. Nti me ko se bia ko man ska no aka jan se o yiri diska bia de abre me. Nti me ko fia na maka cha abna sa abna me no ne nam ne ya de nti bibia ni ama me hu. Anya say chire ne bibi sifa ho amintimi ni adanse anya de emfa ho ana eja me kan hokotoye na eja me no to sa na me gu se ne da no me ya siesi ntina aka etua sika ni na ma no ko ka sika 1 million na ye da ntimi nye ntua timi ko galamse ni ya lebi ko kan me na me dwane bae me bae na sika akra ho na me de ko asase ru anso bla aka ye 1 million je metua ma no wie ya na obisa na ma yeso bibi ana se me nya so hwe ba me bae no asase no bi enye bibi wo so minyimu ni pakro acha waka we nyina ye hwe ne de ka wantawa ba sa entiemu na me de me to aso na ma me de ye dan no wo nya dan no obo a wo tua bi me ye dan ho adwuma no e dan ho adwuma de ma me start se me ye no enam se ni ska ho nti foundation kura me ana me tu ma de me ana me twa blocks ni me nua me twa blocks 2007 sa ben ma fa amfa pa ni bia foundation ni na me ana me de me se dua tu ni nyina wa ma ho my wife oh anu de so oba na me tu a ne me ho na obetena me nchen ada wa nko ba bia na ne de na obetena me nchen mosque bia ma wa mfa anya adwuma e bra me tu foundation ni de ma me ma anyi ska bia on hokoto ye to asase ne de me ji ska on ho ne bra ne twa blocks no ne shishe mu no blocks ye twa blocks no ye twa blocks no de blocks no twa ne mu no edru ba bia o ma me ska ade awa ye mensan o ma me ska ma me de mi twa blocks ni na o ma me ska bi wa me de bi ba no de aba na de twa block no na ma me twa so mu tia me srew efie na so ze a no se bi se bi mpre asa enya me ma ne no o ma ka me si fie no o mu tina me si fie no ya de o mu tina me si fie no o bema ankra ni ti na ma me force di me nipadua ne ye adwuma na me twa asem ni tia ebra me benya accident na me firi ho na ma twa asem ni short ebra me benya accident ni ye bra ma me na me yisu trotro na me adafu bi frame se o hihya anwa ka ma me nti o hihya ye duru ba bi ma me lockdown mu na o frame se o se nana ma ye ka na duru se ma pim je se mu awo no fa bo na nyina fa ka no koye adwuma to kan na me se yo ma ti ni de ni bo afo bia kan nya me nti me gina odwendwena na me ka se kai me ba ba ma no wie school o ka sai me say kai me dwendwene ho na me kai o ma adwene na me se kai me ba ba me mama no di ska bia dey esi o bank filling station saska na ye wo sika na ye ono me ba ba ma ni sika no ye adwuma o filling station ti me ka kire ni say we wi SS no me sa mo na to school so nti we ye adwuma na busumi akatua bia no ho ntoche on fan to bank na dey bia be sa ma no 5 cedi a o de be ko adwuma na ba bia de ti no so na o de ko adwuma no na ya na mo kwan ti no on foka nti me sha akra no ma o de sika ni na to bank nti me ko hunu me ba na abona mane ahwe so obe yi sika no abo ye busia 50 million obo ye busia 50 na 3 months ni yesi hu 12 million dey amano na mpo no kra no me fantena me ne o ma me ne nko me me de akokode police station ni aye nkrata aye dey atoso so da be ya me ba no mo je ma de nkodi ba bi nti me kan ya na madam fo no so wate na ko fa ka ne bi pani nyina de bere me ba no na ma mi ni fi nti me ba ne redi hu se asem na aye kan nyina ye no kore ba ma mi ba ya obo na ma ne ne se ma on face kan ma ye nti me bo no me san kaska no nti me ko ma azi ko ye trotro ne kura me no ho adwuma na bla na wo hye ka no fra me se sinsi ana oba no sika ne nsan ka ensunya bi ba bia nti me ka ne bi pa na ba wo kono no nti firi ma azi ne be hia me yenko bank bi wo kono no nuam ho bia na ye de hye na boa ye na ya jibi akoto ties na de ka na start adwuma meso me ba no me ka chense ka no me nsa ka me ni na de benante cause wanyini me ko fa mate ni ufuru bia so me kan ya maka
nti me twa kwan no mo ma akro ho no abefro car ma magina pavement no ma hwe ho se car bia atwam se na ka moto wa akire ma hu ti me tisi ma na mama moto no bo me ti moto no bo me in fact o ma no mo kra na dodo na anim se mawu ba nyame ye madom akra na no ka ho ye me meti no ekusa ase ne fe na lasa na akra ne so me hu to so me mo atwe ko tena pavement ni fa no twa mo ya na yese me ho ye ayeden to so me sa no na mabatwe se ne de ni nyina awawai ba me hu ba bia mu na ode me tena nchen timi so le na me ko hwe bla na ode moto no bo me no na ono so apra bla na press serious pa man ko to de na yina butu se no ayi abeto akiri ntimi hwe makura me duru na me sala asa bla na se de se plan de yentimi nka asem bia nchen ya hwe ya de yenko ka aduma ni nyina yeje so hu mi akonfa mo me ena me so me hu na kamintinsim nti yenko ene yekoye maame medem yale medem pra no ko bank me free bank wa me sa ba ma azia na me collapse ye afi me hu mi enye ntimi mowa ntimi nya hwe ena bla na de me ko tafo 3 months pharmacy bi ho no de me koye to koye na wa kire mu kire mu abla no ma mi nura me no ya me tena kakra na afi de metimi anante ana ye de ye bae ti ye bae ma be duru magazine na akra ndim ba fi ba na me abna moto akobo mi hu me pra di me kan na no se o ene de se de esi emergency de se wo ka se ye miemi a moja betu ti me wife ka sa na minim se o ene asempa ade achina obi miemi a ade nso bi ade ka to me mprim na wa mfi me ti friends aso yi na minim se obeboa me nti ade achina anopa na me so le na me wife wa fa na nchachira pieko wa miemi ama anopa no ana misumi ma me no maduro no bi na me ko be sa de me yale no ko adwuma because dana na etu ntini mani abiri ntimi sa de yale no ko ye adwuma ntimi de yale no ko adwuma ba ya no wada ana me meti no fa ensuo si me jaso to di si jaso kwansi ana me ba ma no efi abonten ba tu me meti no ana me se alasa se ko dwa abade a ko fie na wo kokoda se de ba ya de eche betima ko na me ba no na miemia me ntima mi so ne bi ne ma me ba ne miemia me o miemia me to aso ba empress ane ma hu ni se miemia no ma me se de ade ni sitie no emboa me ntimi kwa aduma ba me pon a na me de kan no kwa abo obuja me ma me mo ho na me ma ma chi anwe miemia me ne ma sa ba back abeda ne nten ade chi anopa no ma sa akoye aduma ntimi ye ya to aso ba week no a mu se mu ya me de kakra na me di firi ma me ho ba ma ye de be bo da na so ntimi be bo da na so be 4 days no na obi aniamia me biem timi bo da no so ye ada na me kotie duro nkwanta kase be ye baba sufo aduro ni bia ma wo mu timi ko ye ba me kotie aduro ni ba na ade esa ana me digu wa se me kase me ye abebo na dwo wa kra na me nko ameti abonten tin me nye na ma me digu ho timi digu ho na me dwale na me foro me mpaboa na me wife wo ho timi foro mpaboa no e ka me piasa ko me fie ho ka me piasa ko fie na me ma boss no akọ ho timi ko na ma me biko me hunam yam basa ewa ekwamu tinima topio etakura me ana me bo we obi garden na me call private tuma me kutu za me call private na obi garden me kutu za me call private na ma me na afi me san afika hu timi ba ko me call private me san afi timi to aso ko duru ba be na afi de asema emre ntimi nante nje ma me awia kakra na ba be da kwa ho se de be ya obi be sa tan so afina na lockdown no a breaking to kasa obi mu kra ya asem na me mu su ntina me kasa obi nte na me mu na chime kasa obi mpacho na me kasa obi nti no mesa mame wonu me na kasa je sa o hwege yo you know what to nche kra wudumi mame mate wonso wo bro so wasa so akọ hwehwe mame me hwe ho back time I lose for ya brother me hwe ho mame ho brother me hwe ho ma asem na me ka tobula they can make to control because in some you how work can no here is yo mama me can so me try to show you so question na waka because ya the men na ye because we ko bi afom na ko bi garden mu na ye ni na emfa we ni ma ye pese ye hu se edan no kwa usika na disi ye oh mama me dia edan dem ka se me kwa musika na me disi ye dia na me ye trofo na ni adan na o se awuraba ni si ha
ubekono maame mintimi nka nkyɛnse mepuru asekyerɛ ne sɛ ɛbra me yɛ dan ne wie maame ɛdan de sɛ ubosu wia na sɛ obɛyɛ ho adwuma maame ebedika lay pipes ana at the same time no kasa ne nya mu ɛbra na ada na me bɔ dan no so na mo so mo maame besia na de ntokwa ne bae no maame nkyerɛ sɛ mo mfiri wa na me ntwa ne short maame ada na me bɔ dan no so ankasa no saa da no me wife maame ska maame ska 5 million me ba be ma na de maame no no gina ho to de maame na me be chi na mba na ka se da ska no fashion botum ye na enfranto na semate na me se ya de me se man hwegas na ni no ye nkasa na me se gina wo mate so ye ntoko ana me ye de ana me gi ska nti me gi na maame me de ko to nua no me ko to nua na ye gusu ye ho adwuma na ade chi na ye se ke de nkyɛnse ne be gusu na me so me ni ska bia me ho bi no nti wana me ka kyerɛ mba za kwadwo eze ska bia ho aketo fishabord wa ke de nkyɛnse ne be gusu ana me ba ne se o ma me diska bi ja no se wa won san fa ma me ana me se ese ana se 1 million ana me se 1 million enkrani ntafra wa dem nyina o be pa mo me so yen go straight to ti o ka ya na me se na wai ana se o waja de fie na me se ne kokofa bla ana ma me kokofa bre me to ba na me koto fishabord no ma me ofa ase no sabre na musu ye bra me commerce ntimi me offer na di kan ba be board han so na so me to aso commerce ko yin na wo ma wo ho na ma wo offer na be board han so so o ya kabinta ni ana be boss ma me utia ne ka ni tia ne ka okay ya nti ono no ne me na ko to nua no ana o de ba ka na me ka chense ne me so me ko hwe di mazi djuma no aba ti me ko ya me ko tu ka ni si ya ma me sa di ni ka ba cha tobo ana me ba tobo Mr. Chairman, my jacket name. I will cocoa connect obi Frida Kufu say. O kasa tintinti what the enchine good in come what the teacher na good. Frida the teacher na good. Mami, me kasa me wala asem na ya asem me wa. 24 years ya asem ntimi nka. O de me twa no short. Me de o na say dan no. Mami, me twa no short. E dan no, ono ne nkura ne ti na me si dan no. Ni obi furu bia de dan no. De o mu nyina ne so. O kasa ono ne nkoda nti na me si dan na asip se wo nkwa usika. Because wo nkwa usika kra na disi ye kra na enya wo nkwa wo de. So ti ase. Ba mo mi ne si ye. No to ne blocks twa ne hihye ne mosu nyina ne sika wo. Wo tena ha ye me na mesi da asip se wo nkwa usika. Wo kwaji loan wo ba bi na disi ye. Ba wo so tie wo se oba no e na o ma me 5 million e na oba no e na o ma me 1 million e na oba no e na o se ne sika bi da ho. Ade nti na wo se wo ye continuous me o mu nti na me si dan no. Mami nye kuntan na me nya ye bia pati ase me nye kuntan da na me ka ho asem no me nka je kuntan no ne brofo din kuntan me ba cho da bi continuous enti mami da na me ti ze continuous enti me mami de o mu nyina ne se me ene me ma no me nka se o mo obi anko fie ho na se kire ne se ada na o mu di se ska no mami no a me de ye boda no so last no se na me se tan no so de bombo sia nti tan na mami ne je ya me to aso fo so ye wie no nti o mu bo wie no ama me mu 6 aka 4 ti fo na mko fie ne o mo boda no ma be na oba no ye be pa cho o ye nchachira no tunya ska 10 million o tunya 6 million o ko bo bosia o so e na du ne bia me ne ye da no mo adwuma ni nyina no bosia na ye ka no me manager aban bosia na ma mi o na ma ye adwuma atuaka ti asem ni ye enye ono ni sika bosia o me mo kwaja aban bosia na me ma ye adwuma atuatua no na wotwe me ba mi school me ko nyina ya aban bosia na ma ogema me amedi tuatua ye enye ono ni sika mo bosia o me ma na kwaja aban bosia na ma me ansa na ma me matuatua enye ono ni sika bosia na ye ka ni enye ono ni sika e kwaje bosia aban bosia na matua ana be hwe nkwa no da ni de na ka bosia na nyanyi ni sika ni bottom sika whatever it is nya man nyina me retwe o ka chem zam ko bosia ma me mo because nya obi so ne minimum wo yiri enam samo ye ba konti ena otumi boa en wo kwaji bi na be yanka wo kwaji bi ma wo kwaji enye ye na oba na kwaji am onye bone yenhwe dan na wosi no se se so onye ba bi ntina wo so si mo onsi ho yenhwe ni mesi mo onsi ho asamo kan na me ni ho na de times mo onsi de o mu ni se de ntia se mo nkoda no bi emu ni se sika na ba mu kakra no adana me board na so ye na 4 million na ka me agent ti sika 4 million na ka me agent no e de amaka bintafo no me kwa no wose ebi ni ho
onisika na na ko oje na bi ne ho nti ona meka as fine sa na tie dia this etua carpenter ni ka sa na etima ye dan no enipa na obo dan so ma me sa bia me no ka se menya akwansi kura ma no nti o se me ye dan no ho adwun akwa akotere mu a se won pele me nti munya abotere ni ni moto na abo me na makọ me ma me ho ka o hwe me aka me nko ba bia wan fi mi nti na mko me ma me ho me ko ya so bosumi miensa na me komi me yiri ni me mani obi ensi o ma hwe me da ni wa bo bi jacket ka muro obi ensi o ma hwe me kopim se ada ba so mu tu mu critical na mo ba abobu ja ba hwe me ti mo ba so na me so ni ho na me ko dan no ho me ko yi blocks so aka from na fe ne feeling ni ye me dem yale na ko ye me ba ba ma no ne mo ma mi be to me ewo dan no se me ti dan no se ma mi hu me dia mi ntimi nkire ba me ba ne de obeto me se ma pack blocks so me ti dan no ba ku ama e di se ana obehwe me ano brechi ye wan kasa me ho to no ma me ko ye akire o ana me ba na me bla ofa me papa ofa se ba oba me ho to aduane bre me ana me ye adwuma no e be ka chense bla na mi sha ko jo no ma no a ho busa me se o ti fie o to wo ye de na so me ba ne busa me sa me nim de nti o busa oba he ana me timi be dwale bibia nka me ho ana obato no ankasa me ho no okoye ono ma me nyina afa asoro ha nti me nim de nti am obusa me sa so eti me no masanya butre wa microphone credit asakra o data asan o phone so nyabutre ma asam no ne yie ena yepe ne nya kasa bebre kitwa bi na ya solve problem but minim se tete asa wa ye bibiduro na wonya platform na wo ton na wo ratisa we kra jisa mpage mama ofiaye because o kasa ah menye we na ba me na mama kasa yakom wonim kasa nkanz ununka ya nhwe sesi ano o se baby otie no oni nkoda na tie no ye tu on mama ye sen o me miensa bi ye tu on o be de ahobo na oye anwa my me papa ba yina na me hu se bro nim kakra me hu se bia me ma adwene mu no me hu se bia betumi asi na bia minister enti makoye na waye da fufo ti wonu mu a metumi de omu no manyina ko buma atumbo asa ya da waye krado se ma ya de ni si ho nti o ma ono onim ana mama de enti amo onim you are not a man. You are not a man. Surprises where we are saying, why are doing this? And then you're breaking news, no? Nanka shocking, no? Not and soon, and anything not done in the soon. Matthew Asamanasi. The Mesa and Bibia or can't be in Tiamami. 3 months now, we see Munana. 3 months, mammy, my accident in press. I'm meeting to me once we shed up crime in Yamida. And the corner man also the house in my Jania Jow. Minane, at Adia said you crime of funny funeral and a shabai. Okay, I don't know, Johnny. Okay. Who call mammy then I am so announce your church. Mima, Mimian, Tobo. One once you emiam. Departure, one mimiam, departure, or more than any day. Departure, one over Dana Joe. Debbie, send mammy the meeting in that. So, not just a BB and me repay. We are mammy, I dare back home to in Yama. Mamma, I saw no baba, no, I don't know about that. Some question and you made them no bada. Me mamma no question me amatin anya ho den ansa na matimi no bada. No ba na mfi me made them no bada tinya koda na imame. Na ka mi wi akoba no ne beba beda. E ma nya accident 3 months me yin mfi mi da. Na makota me mamma mo to san bebo me charge se me matu afirifi. Akade ye se me so ko fa ne fie na. E na share. Na da matu afiri ho. E da mo. Na si fie we da matu afiri ho. Mami ade na u nya sa ade me ntui. Ma Ipacho. Mata do nya no fa na mra ene mpaboa ene hye ede no matu afifi mi ntui ena me nka se me punu won ne ba me nka bi da me nya bi suda e ma ma adwunu mu suda se ma ye sa ade no me ko kuni pa me ni pa bo mari ade na ukunya accident wa hwe no Ipacho ma wosi moto abo nsunja cha me ye e bleduma pa etimi kun se wosi moto abo wa mi fridwa ba na kama betu fie na kama no ensum je me ma me fridwa we bi won adwan esi dwan mu woni me be fie 6 me ba me sabe bon chache ni bia sa no adwane me ba na ni kuna ni fie obe be fie 10 o'clock bi wa 11 ma me so minti minti na assistant me ba be ma no won de fun so me de ye ho ade pa nti wonantem eti bi won ma papa betu no me ni ku ka che me ba ni se wo me asa won sa ne ye oba eti je me eti ma se mi kun o yale o se oba ne me me ba be ma ni oba na o e ba na be ma ne sane oba ase oba nsan 20 me ni
eti ma me kunu no nse we pla me free dwaba sa ta nso unya adwuma me na me koba ma be ya adwane yadi eti ma pacho me bi so sam na wo se kasa eti no me free dwaba ba no nka wo fia no mi sampa wo yale ampa eso so le akwa hye bo ho be fie wo ha 10 ile bi wo crop me bon chache be wie na tambo o mai me se minti minti me sa so le ma chitre e sa di chache na si so nti wo betu me ba be ma no a na wo di nso si so no o miemia wo ka che me ba be ma ni se wo miemia no ka se won sane yo ba nse nti ja miemia ena wo ko wo ma me ho no wo ko ma me ho so wan kra me ti bi ni me bi akwa yi na dem ho no wo pie e ma me ko hwe me ko hwe na wo mada na tam so ko so ti awo ha opa ne de ma me ha nya ni se wasi dan ma me nko me ko wo be kume o ka kire ho na me ba be ma na wo ho me sa wa dansi ni o ka kire ho o di si wanim o di si manim e ma da me fa me si ni me fa me si fo so mo ko ye adwuma no e dan ke to bi si mo ye jale ja e dan e 2 rooms wo ko me ba ba ya ne da o ka kire me ba ba ya se me ba ya na kana ma me da ho je ke be mu jasem pa o ka kire wo ma me mi ase what you say blame my obi kum ne yele e hye ne yele ne ma ya wali sem se ye nti saa na me kotena ho ma wo be ye me eti kum ne die wo kasi me ni wo kasi me ba no so anim ese mi sumi ne ba bia fo wotu agya ye efiewura ne so sori a wo si ye ni ye ni ma nchema me ni ka wo ente no na wo pese me pa cha so nya dana mo si a wonya ba bi ti ne me ma na sam tie wa wo si dan wo si nkodan ne ma me nti na si ye so omo pe baby atena efiewura ne tu wo tie ayenko amen ne ba cho yey asem no dia ma akoma asem na yedin nyina ne se me ankasa me ho si ya no me yere no me chiri man enson ene nada nti me ko ba bi no me pese me ne betena fie bi nti me ka kire mo se wo chiri banso me hwe ne secondary school wo how many years me 44 years na wo chiri banso no wo say we SS after we we school last year me ko tobo o baby o ko school din ni ade entempi wo yire wo chiri banso after we SS wo yire wo how many years me de me no age obaya wo ne natena 24 years wo nim ni age ni de ma me ono ankasa wo nche dan kan kire me yi 20 plus 20 40 wo de wa ya de no viva 20% of 35 money now who trip from to say a custom officer na ade dia na chi banso pacho ye na yan ko na time ko pacho obi hwe ne yeti ye ka se sin ene wo sorry a unya no wo fa sem enina dan ba kun e ma me ka cho se blado e dan ba ko a wo fa sin woni wumia mu enyi nya da na ni nya hu me kru ka kire me se me ba ba ma ni kire ni nua mo se me ne me ba ni da e ma me ka kire me kru se ne de me ba no se me hwe ne se me ntime ne na me na ye se me kope ba bi e ma ni da me kan sa me kan me kru na ko se me mpe ne busiafo asem ene ja me kan ma ne tum eti ewo mo woni wada mi patuma mi chire na bisi asem woni wada ye mrenti woni wada mi patuma wo ye na no woni wada ene mi chire na bisi asem wa ka chire ye de kwan afa so no wada na mi kru nua na wo san kwale na wo baaye eti wo baaye no ye ni mu nya ne da eti mi ti mani ma na ni nua be ma no ehye me to ena hwa mi bo pete mi se hey junior wo she to say ni be ma ehye me to na wo da won sha tare mi ba cho se mi sha tare na wa de ko ra ho ti ni mu nya ne da ba ku na no unnim wo papa wo kru size na unnim ayi nkoda ne de size ma se na mada enti o mi chire ma me na bisi asa ene akronfo ba be wie wa kwa wo hu eti bi ti me ni se hey junior ade be no wa ye ena mi sore ye eti mi sore ye mi share ta na about 28 eni be gina bo nte sa ta mi kunya mfe aduma mai eti bi kun ba mi se blado won a ade mu nua ne dia ye me ka che o se na nti ofawo ana so ode hye ho gage me ti me na hye me to e hye to a wa fawo se wa ro no da bi o kan kra na ye hu tobo me ka asem le ba ma asem le ba na ye de mre na ya de woni sa asem nyina ho what what for edi say
Now, I don't know how you feel. I say, no, we are about to can answer to the how many times? And that's what they told me. Let me shut down what you have to do. So you come and Casa Uria. Miss maybe so question. When you connect here, when you're not number first 1 or 24 years, when you said your city and I could have nature banson. Nature banson. Into who one fun and one count, wouldn't so who couldn't obedient home by so one. They take the body, ever count body. One to say the OBB account. Ma send me car send me bought it. What's it when you're fine? Now, Mammy custom here, no better the two. You know, Mamma, about the two, sir. I dear, Mimi said I can come in 1 man yet. Maybe say, about the how many times? I don't see an Adubrana, I'm a friend, and I'm a friend of us back, more fast in a dear, now so man in a demo. And to me, what cadet to be sufficient, a whole lot more fast in a da. And to a bass, our man more fast in a da, but to me, quite my body to me for that day. Because more fast in my Japadi, BBC Far Crown one watching me. You get me my bar, me called my bar, Mr. Trotro, Mitalia, and my pocket caress more fast in Chinese Madame Kem. What you say, to say, my body baby die, more fast in baby die. As I meet me other them, between quite my bar, you're wanting me that one thing. My name said that the 3 times, Pierre Rami, you feel me. Old Madura. I'm a man was our foul. My engine was so fun how many times? What's all the bad man, Mammy, when you could pay, shall me no man. I know, Mammy, my papa, you know, Mammy, let me free man and much out. I don't know, maybe so I send me my money. How can I take a crack? I would be. Mammy was a Uchebi, 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 Dabi, Sessia, and yes, I know Uchebi, I would be. Dabi,
wo minimum sanum wotwim kakra pacho da wotwim kakra wotwim ose metwim dabi wontwi bi da me ba me pacho wontwi bi da ma twi bi da me ka se metwi bi da na me yetrofo tobo aha me bi se wasam na wayi ma no wontwa bi wonnom bi wongu nnom sa ba wotwim atwim de ma twi bi da wotwim bi da wapai bi da wapai so da wapai bi da pai no na menti ase oza ntwim no sa umpese obetwe a yetumi pai nye bibia nka ho biem da menim bibi ufuro bi eka ho biem apart from ntwim no nye bibia nka ho biem eno so kura no de ma me yesa de ne memu no ade ne ye bisa no ndesi akura me ne mo kase idure do yesi wo twe ebeko ene ma me se ya ade ase be se be predu so me ma me owo me kura na me ne ye bi da ma mu sa ante ade se nti mu akura no ogina me nchen me ye bi me ma me tuma confirm no me firi me mu ba ebu for me ma me hu o frɛ me ma me wo twe ya mu me frɛ me ma me sa ante de ntia me ye sa de ne me ma me onti ena yesa wo twe ya nche eni wan ya kura wo sa te twe ya no na nse ya no ede di wo ho ose show ose ede di wo no mi de so onsa se minimu ba cho de na wo hu me da wo ba fia wo hu me wo ni me akasa da but me no ka ma mi na me onsa wo me no kasa ya ma hu se you know so calm down ba ma me to bo nti wo fi so wo yiri wo ne ne tena e wa fa wo chida ma me wa fa wo chida just one word wa fa wo chida enye saasi wo ya me kase mahusu afu macha na me yetrofo wonyi ni sa wo brother to bo mata unhu bida woni na tena wo sumo first born 24 years unhu bida wonyi ni sa wo brother no ya akoda bone and say ye bibia ye plant na nka ompie ma bonten wo fru adwuma bai ommo amane se hwade a wo brother na ye wo ja wo kakrake ho na akofo wo chiri ba 7 wana kasi ya ni dia nkete bolobolo we ya de anu dia so ru ne dia se kasi o se kito minim me da ma hu na mi ntimi hu se mi nu anu dia kasi na bo wa mane oba na ka kire mi so oba na bo wa mane e ya planting ade o ne o brother na arrange o be ba be bo wa mane sa ade o brother ye tu brother ro yende ma me ka tobo o brother no yende me brother no anaju na abuna ka sa se me tie mo fere no so le bai oba ya na msi junior woni mi se wadi mami ti asma me kan mami woni ti asma me ka che mi nuanu okay asma me ka che mi nuanu me ka che okay na msi junior woni mi se wadi mami ana o yo na so di che mi ka se wadi mami ni se abuna na man panimfo ni nyina chem so ana mse abuna ne mampanimfo ni nyina akyem nti se wokokofa ma abuna dia no fa wo maame ana mi busa mi nyane se kwa be no fa so one ne dai ana o si okoye no maame mi pa twom nti ba mi busa mi nyane se ba na dwuro ne se mi ja ne trasa okay ana mi se junior nti wo koye na maame onim se wo fa maame no se no hwem ana se abuna wo abuna ne ba panyin chen de otoso me enu kura so be dey e be chen nti se wo afa abna de anu afa wo maame nti me frame wo fa asna no me wife so mane na dem ho bia na me ka so da kai mu no na obi aban be bia de nti me ma wo frɛ me tie mu frɛ no oba so kwa me junior afa abna ana kwa me ka se junior de wa boda mana timi ne ka za na junior ade we ade ayemi o se wa anya ade wa ha me na wa o ka se wo yire na ma ne kwan o se me busa me nua ne se kwa be no fa so a otimi ne fa no o se na open to akata no ma mu ntiasem ne no se no open to akata no nti ko yi ntuma esini ba ko akata ma mi hu no efiri no to ka na junior sase mu ya wakan bibie no ma ya de wudi ya do ko ya beka se wafa na ya be jechi e be san ase kire ne se me wo tawru kesi a mitumi ne kata mo se ko na wo pe wo ma me nto akata wo ma ne nyama no se ho asema me ka che mi na me ka kire mu nti wa na wo no aso anim na me ka sase na junior tawru kesi a mitumi ne kata mo e se cross bar so onu mi tuma na esini ba ko ya kata no eno so e esini mienu ba ko gu adumuro ba so me ba be ma panyina wote he sabla no so akoda na dan fufie enti ne ba hit awo so de kata no sa de se na yi so da no akonya 3 1 na wo dunya odamu no sa no mani nyina gu
want me from Mubia, Abano so as we are Namona saying, no Baba on Swabi, or no Subashit or the Catan was coming in a day, Ebo. Now I didn't in a while from Mubia, not Abnan to Messiniba, Pena Catan Hon Alcopa, Ewa Bibian Shanity Junior, or so often, Minas and Bia come back upon my men and Tamani, and tell my chin, I didn't tell me to car. Let's just say, my men and Papa, my name, and I just say, no, Banner Falls. And the other, I don't know, charge. And then I want the mammy upon the way me need to say Obana now for so as I did, and I know the men can be. Then the mammy, I said, I some now can say, Mamma, bedroom mason. And what can I say? Some bedroom mason. Now, what can I say? All the Siano make GDNT or to Quanco baby are coming found. Because my minister are going to be a man. What I say, if you don't listen to me, see, me from walk away. Interfere, if you're into the system, when you're if you're crying, Master, anyway, be a fear now. Now the day is over, night is drawing now. Sorry, mommy. Na me more 10 hours kra kasa no wuwie ye beto aso from ho ate e danti wo begu yire ni mase asem a wo de me emfra medu mic no aye mamwa kwa ba eba Nhyira FM so na dwumadie ya bribia yedi yede emamo ene ya wada yede twede amponyankopon ase na wotwe no ye hyase adwada kakra yede kwa kogu na ene ya we ya sign atena se biem ya dwumadie ne yede bremo se ne da ye no ede emamo no me kai mo se twa go pem sign TV so live ya obetumi ahwe dwumadie no ho kama san so ena no me no ba Adom TV de betum na ho so wadi akire na Nhyira FM en Facebook etumi asom na comments ahodo de agu ho ye bekenkan na etumi aboa radio ni de ba bia hwe free bia sabre menya nti yesa tek ma bia tum ka se koba nyina menya message ne sisi a nyame Nhyira mo kejetiafo yate mo nka yedamu nyina amase se mo de wo bradwumadie no mode atom transformation 108 foundation menya nti yesa pages ahodo ni nyina dwumadie no ededam yedamu nyina amase nanamo golf filling station ewo eye maxima tek kwan ya so menya nti yesa dam ku ha woni ebufu ali nyina duru ho na eda ho na wo mo so machimo radio na wo mo de ato yedamu nyina amase dwumadie no maka chem se eyadesua sanse yetena se na yedi dwuma na ne ebe wo se yesede no yesre na atie house ne ebe wo se yesu no etoda yesu wa ha wo hwensem ahodo ya ne piepie wa ha ebi ye ne suo chese eyare wosem ne wo se yesre so yebesre ne wo se nya futuo wo mu nso no yebetufo na wo nso wo de bi atokotokuom na to obi o ebi ade beche no na ye wa anto kura beto nipa enti ya na wakai wahye no nso mede ede obaadwoa Queen Eleanor the first me mama ni mpon mama efe na mama bebia wo bia oba me cha kwan sonko so ene me won komo mienu a medie me wo ya aboache ene ye cha ma e wo ha na me ko mo so nkomo ye di dada nene ye bebu ni kom ai nti nkomo no so anu oden tam kochu ena me wo se wa Gloria fi anwem isi regeton ena sewa watwa ha wode de suo atwa ha mekọ sewa nchen na se de wabotwi sewa emo akwaba na kenteno wate ya meti ase bibia be ye wate ewie ye tie o ewie de mi nkuta ne bone ame se mene mekun ena shaase ofa me kra na me 23 years eme no krampu no menene she obranase menene shaase no de mi hu no na owo kakra de but odi ni nyina ye ma asem a wa mami bi enti eno achi no 2012 ena ne sika nyina ebesan e ma me boa no pen kopem se nya mesa ma na nsaso bi ma osan ebedi mu na edidi mu won ma na obeye sofo ena mene na eguso eto aso a na me nso mi yonipa bi a meda aya metai so dae afi bedroom ri bi a me kan dae kire ne nso a
ebie ni ho no ma meka kire na atrodi ebem ave ugu ma asem so oye ma asem na me try say mema na hu se ne gina bia pakodu no so de sa no ma ne ka ho a enkotwa yi e de ningu ase e beba because obi o kora na onim a onim ono a hu se metwa ma obetimi atene ne nsa wo me so se asomasi ku na ye kana asem no me try say mema na hu but wante mase enti me fa ne se obi a edu ba bia enoma betimi ada ne se nyame bemu a ti me bo modern tena aware na sesa ha abedu satame afedie aboro sokora otimi dom eja nkwala ne nyina meni ni kuta nkwala ketua ye o hyemachi afene fa ne kan ho a ekuta nkwala nsia na ye wo ho otimi ja nkwala no e ma me na meni ni nyina e wo dan ba akum ansa na an robbers for ye ko 31st night ye bae na oma bebu ye window ewura dem ho no ma yi dem ho no ma nyina enti kakra kae no oja nkwala ne gume so e ko oba foforo nchen 4 days na o mai satam na menyim ketuwe na me se da bi se me da dem wo no ma menim ne ebeba because window no hwi ni window na no me busa ne ho asem o ka kire me se enkrofo obi penadi ne bone enti na won tena fi no ameka chensa so mo pe wadi ubone na se yenso window ya yesai a wagya ye hokọ opemfo a akwala nso sa kuta me no me kan wanti ase no ko enti me frɛ ma ase bema na me ka kire no kasa ne ni nyamu nso na ne no ode ye me nyina no me bɔ na wofo ama ne ma me na eni ho ba ne step mother ho na ne papa nso ho te me ka kire omo ne ye betana ase several times e kan ebi wo kro didi papa na ne papa na nyina omo ne mo betana ase sen omo ne ye omo ba efi omo atobiri so so omo ba ye honom ene ye betana ase etu ye focus aya but mi ku na mfa e ma papa ne ye o ka brofo bi o so omo ne mo betana ase sen omo ne ye besi nkonwa sen several times yo mo man tini ye tina mama sebis so e kan ba mi ku no anti ase ama ne papa mo o so omu di mechi nti wanti ase ama wo ena omo koe nti ekoso ato aso sa na afi ondi maduane o se me ye bayifo na o ya ade a on kan kire me na me mahu nti wansa o ya ade a on kan kire me an obeye bia na mahu die me ye bayifo ena me se me nya bayifo nti me kronpo me ka kire ne se me ma ne ho kwan ba bi ono a pese on fa me no fa mabusuafo nka ho no no so fa na busuafo no fa me nko no meko apart from bosom so de ode meko ha me nko nti ba bi ono agidi se obehu nukure wo mu no fa me nko eno nso a wanye but still na na time na all time say me ye bayifo o se ne papa nua baby ono no ma na adwen o se asema sister no aka kire no no se me ye bayifo ena me se me ye bayifo me kan ya ho na de time no e ba ayo ni maduane one me na me ka se me kodam wo no se masesa no ma se me ka se oja me ho ko oba foforo no na oja nkwala ne gumi so no e ma me frɛ ne papa mo na me ka kire wo se window ni da ho saa me ne nkwala yi so obi edwai e ho no mkura na obetimi ato de obeto owura dem obi ya e be ha me ne nkwala ne so no ombusa me se dan ni bi ho no ma window wo ma me mfa enko ti me se sa no ma ne ko e dan foforo ma no de window no bibia wo ho ene e koe nti not knowing say na waja na adwuma mata de ota ija wadwuma mu oja bi wadwuma mu ho nti ofri oba ne ho ba no kwa adwuma mu street oba afie no be hu se masesa me no ma ekodan fufuru mu wan kasa wa musa me hwe nso nti me nso man ka hwe nti me ma me de asem ne koma odi kura owo ye ho se ne ba ne ye nti mu on frɛ no nsiesie ye ntem na somdwe mra ye ntem ema ye to ne papa ne ne ma me nkra ma mo bae ye kwotena ase ka asem ye kan na asofo bi a obetena mu no o se e ma me nsa bi abepie dem wo se on prem mo nsiesie ye ntem Munamu ana wo hunhum ye hu se sofo ne ye bibi se pagya bible no ta ekire no mbusa ansa de nti no yesa ena o se ma me nsa bi pie wo dem wo se omo mpene so na awade na ma wade na esunsumu ana hunamu da ma ndi endi eba ne sa no omo ka asem no ena omo se yemfa yie ntu onkopa akokɔ na nka memfa no aduane na ye nyina ye nidi na emfa somdwemla nti ne maame ne frɛ me se ofrɛ ne ba ne se akokɔ no onto a owo bi
omra no nche ne ma no ne yenye oso ka chen se onwale nti oni akoko bia oku ena om ka kire me na msi yo mate still na me da so ete awale ne ho matana ho a bepem sa abri omo makoma onya me hwe ti edidimu a me nso madwuma o ma me provision store wo fie store na ode ma me no ono nso no oye nipa o ma wadwuma na onto hwe ma nti true adwuma na no na bibi ahia wo ne nkwala ne bia fa ntade ne ade no enu amu eno no nso nya hoho a ahoho bi obenya bia store ni mu anu wura eno wakoyi sika wakoyi no ma drink no biscuit no ne ade no de aserve nti didimu ano se obe store ewo kede e de ama me na msi yo mate eno ope store no ewo kede eno de ma me nti na me ton POP cement ni bi ewo kede wono nti wo hono ma enu amu na akohoma no fa me side no eba cause or the 2 million to wono ma me nkwala nsia ne me nyina no 4 days ansa no asama iska for friend no ne ebeto bibia nkwala ne so ko school e dey a enipa num no de 50 cedis ene ko school ti na che se me hwema na anopa school die ne nko a eno de ma wom nti ema sika ne bi kodi ne honom ena sa store ne nso no e ko fom e wo kede honom na me de ba fi nti na afi omfi me kora nti ma me ye ma adwen se ne sa na te bia mempe loan yi bi na memfa mpe bibi kakra enye se ne be ya se wo enya bi ama nkwala ni mpo a ebi kakra be firi me honom e de aba ena me koji loan me koji kura no ni fie na no sa wadom a o mai nti me first one etuai ni nyina akwa wiye ena me second one no a o mode man no eno na first start na ani yetua no na e wo se on the fourth na bra ne beje wamba na ye nsu ye nim so ko leave nti honom na me pie me ba na me mane de TV na to kuma wu TV ena me hu sa moti a hwehwe no so ye frɛ ne moti a hwehwe nti me peke number no ena me frɛ ne pepepe no se hwan ne frɛ na Eric na me se ye mi ku a ena se na de no tete wo sa ena one wa wo nkwala bebrebe na afa de onam ma so na oye wo sa de we ya na nti oka to me tirimu se obeboa me se ne be ya me nso menya bibi kakra na nkwala ne ehia bibi no ni hono ma menya bia ma wo na me si yo do se obema ma ba metwa na he ena me se o miniska nti metwa no 50 cedis pe ena o se 50 cedis de moa me nti mentwa ne kase mum se ne be ya menya bi aye adwuma na me ka chen se miniska bia wo me ho nti mi kan no kura nyina kire ne se sika e wo me ho no eye bank fu sika ena wo me ho na me na mejeje na apart from eno miniska bia bium ena o se mi se metimi a mi bi na memfa entwa na menya hyem e de amawom nti asem o kan no e ma me so ma ahohia ne ahokere na me na mu nti e ma me gidi e na me siu e na o se me ntwa no 5 million mu ne no na menya 1 billion du aye na me siu e na o ma me de 5 million ne se ne ti me won o de number no e text me smd 1 billion na me siu e na o fly me say mobile money charges no 1 billion o kire ne me fan to so ene ne me pese me yi no pepe pa menya 1 billion ti ucha 5 million no na 5 million na ucha ye no eye ne oma na woton no sika na ade chai ana besia na akwaje ye no ana ade kwatwa asa loto no me pa cho sa 5 million na ye me yi wo me besia na me kwaje ye se me de ye no me sika na me di betua no mu na se mejiji ni nyina ana nkrata ne wo me ho ananka man ne banka me de obi ade obi asika hyehye de card ni ebe ma no ana sa sika no bi na wi 500 cedis edi twa loto no se wa edi ne bohura wo oba be se o twa loto na uta twa na we ni de edi kai minta ntwa na sene oputu asem ne maame no ene sene na me na mu na sa wo maya no motete TV ni so fa we baje wei fa 1 million baje 1 billion fa 50 cedis baje say no uta frefre wo mo unye bida na anye bida de ne ma e kan wo kromfo bia wo che na wo se menwi ade da
Unya bida. Ibachori. Ena wutimi ayi de dika wutimi de 500 cedis. Kocha loto. Mama ko wanim. Inti me de ma no na me frɛ ne sɛ me gi kanu nso ɔmfɛ ma me. Inti me krampo me ka kyɛn sɛ ɔno de ni nyina na ɔmfɛ ma me a. Anka ɔmfa bank fo de no ɛma me. Na nka memfa ɛma ɔm na masum ɛntwo me bat. Ɔka kyerɛ me de bia ɔyɛ ene ɔkyena ɔde bɛ ma me. Ene ɔkyena inti ma me busa no ba bi ko hɔ sɛ nka me ankasa mekɔ. Na sɛ ɔmfa ɛnsen ne me a na nka me ankasa mekɔ na makɔgye nkrofo ne sika e di abrom me ye se me kɔ no so no me hu ba bi ɔwɔ no eno kora no me kun se me di ɔno kɔ aduro so e me no so kora mpo no ɛho asɛm ye bebiri na me ka kyerɛ sɛ me ni aduro so ba bi a me de na ɛkɔ enti e ma asɛm no ɛsan agye nsɛm kora e ma still no ne no ɔya na e na ɔyɛ na me ye de ne kɔma ɔhen foforo ɔno so wɔ yekurum hɔ no ma na ide asɛm ne kɔma no Ohino kache se ono krampo no 2 years ni no ondi ne yire aduane da no ne yire ne krampo no enkasa ada na ne yire ne ho na e na hyi nti no onim mi kun so de pe na mi kun so ka se ono so ne saa na che se me so me ho na e na hyi nti se ne omo ka asem no na afi mi hu ne me ye biu nti omo de sika asem no me kan ni nyina e de kire omo na omo de tew na nim se anko no de se ubenya kakra aboa me nanka ne ebe ka no mi a me pre na me di etuetua ne kakra akra nto hye ahemfo no 2 weeks na 2 weeks ne si Sunday but me wo honom no ka kere me se ekura ye me ye no no aware na me su yo wawale a me di me ni ehu problem bia nti me wo Sunday no na me ma me kɔ hene ne wono so ko bisa ne se 2 weeks na so nti ne ebesi no no so hene ka kere se me ku aba ne honom sa wale no onwale biu enya de obewale me biu na obeje nkwala ne nsu nyina nkwala nsia ne nyina wo mensem e de na koma ono ne maame a wonya ne baabi kwa danfo na waye na ono nso aka kire me se ono ne japade a me na ye no ne mimi nim no e do so sen ne mimi nim enti no oni mi bejai na wakwa akwale oba afoforo na ajapade ne mimi nim no na oni ma che na ne mimi nim no odi aka ne de ho ti me te na me se ajapade manfa a ma wiase e na ma anya hwe ti na afeni akoson e bro me so e na me se me ma me ja me mfa nti asam ne kura no die nti ne ma wo de baaye ni nti e ma me de baaye e ye sika no bank fo ne sika no eni mi kun a o mu a me se a me wo me ba last one kura no ni din kura wa anto menyem kura o se akura ne nyane ba na die nti na mo wanto di se menyem no e no sha se ye sa no ma nti wa ma me 10 pesos kura mfa ko hospital da e na me de wo ne so no besi ne onto akura ne din ye o se ma yi ne secret o ka kire obi se me ma yi ne secret bi edi enam bibia na o ya me hu ye nti o se o hen first one ne frɛ na ye bo nkuru no me maka sa eno ma na ma nanim agu ase nti na o tu sa na mo ei sawa say awade no problems dan chen won so a wasa ko wo de woka bank fo sika kwotwa lotto 5 million ti 1 billion ya fa amrew ya fa sika na amrew moti am fra mo se de o fra dini de moti ahwehwe no want ne nka biem o fra na o fa wo yo ba na be ma oba be sia nti na me nim se man so ti me sa this is sika se pa na komu se si ano mema o 216 bank for no 26,000 200,000 21,600 and this is 21,600 260 million and I would share store no the eno na nka store no eno no sa sika no besia no gye de ye dey sa loan no na meje eno na me de ye nko enwo ei sewa na
enwo de sika sa nko a be kom ab enwo de sabi ukra 500 cedis kwat bi de yango nya be na akoto anana wo ye no ankore ayi jerican na me ye o afidie so uti hoyi anana anya ska na anya ska oso na ate a na se ya na ate ese na ate ka wo phone pictures bi wo so anke hwe before and after because obi a wutimi age besia 216 million titiska ade ye wo 200 sika ne ese me ehunu sika wa boso ano odin mensu grandma reho hey abusuanfo se wa gloria idin so ode ni so adwa atwa ye ha wo ba wo ne be ma atena se awade efie bebere wo ma wonsia afa be ma yi sofo wo no so agya nka sofo maame be ma yi se onka hwe nkyere no kora na oba itimi hunu ti oba ye baifo wa ye na yaka de fefa na chia ne ade ohwe wo ne nkwada no ba na kwaje besia de koye adwuma wasi miti TV hu me se moti ahwe bi ese me mfa 5 million beje 1 billion ade besia wakwaje ode ye adwuma no ade yakotwa loto number no de ma wucha ya na wo ye ne den tama ne o se ode number ne ma me no na and o se atam ne de o ma close nti me mfa sika ne ma no twa wo so o ma close de Satam na bo 6 apa ho and o se yen ye ha ne se tam ne de o ma close endi me mfa sika na e ma no twa to o de send it through momo anase de ya and ade ma no na se wo frɛ ne ko ana wa block wo frɛ na ofa eko to wo fa wo se de no wo ka kyerɛ wo wo frɛ ni bi a wo so wo mfa wo sika ni no de be ma edi say etwam 2 months hey usiafo ya reho semo nti ukunu wabona mane wo sesai oni ma hemfo ne kura frɛ ne ka kyerɛ no but ono no edi a hye ne trim sa wale no nwale mama si mama mnyom baako fanje chi ewure bra o mama si bra be ma nyom baako anko ku frɛ o be ma nyom baako na asem we die edi nyom o sawa wasem ya wure wo so no ka cheme se be ma bi ani mfi wase de wase be ma bi ani mebusie nti wase be ma ho na ka sa me ku be ma bi ani wabusuam enti obe ayaka de usiafo wiase mu nsam dɔɔso wiase mu nsam dɔɔso uti we ya na de aye wo ho afuto mu amsɔre a motiti TV so fefa numbers no ye nkwa ahoma no so na ye ne wukunu Kwate Eric hello Kwate mame na pom te se papa adam na mo so ye nso ye ho ye kuma se ne ye wo na wo wo hene ifa jo sisi amene ka se de mo kede na wo machan se wa ha o ni so no de atoa ha okay wose de no timu no mana ne nye wo so ye baifuo ti wadam so akɔbɔ besia e de akɔma obi so TV so akɔtwa loto nipa nso di sika na dwane ukura wutimi frɛ sɛ ye meche no emu asɛm sɛ na tie ma me dase so no atimi ba ho dia me problem me ba cho sika no so akɔgye na me mama na akɔgye nyame na mama na akɔgye o me okɔgye bank besia akɔ wa mama ne ni mo hwe ana sika na okɔgye ye no enye TV sofo na agye na omadi sansam na okeka ne de nkontompo na okeka de abrabra me nsɛm so sika na okɔgye ye odni nyina ya akwantuo na ufiri ha kede ha anase abrem eko kumasia ye wotrotro nanso akwi asewa esan se ombre no nima de efre ne bre mfifire
any mojanti obefa dropping after abrem e dey akokumase or the sign is kind of sign nya dropping what's for dropping free kede for dropping free abrem dropping na wafa no eni o magumu ode be kumase na na daddy o onu nko na team or for dropping free abrem e ko tachiman na nko for dropping free abrem ko tachiman in and out called the other name that you saying a creative for dropping what kede echo to do or for dropping free kede echo kaswa only maria yes no yeah management oba me no san ye ma shock integra one has years can she me be a provision stock as ya of ye one has years can she me be a cement one has years can she papa wajina nyame anim na sokuta bible no se wa se bi o cement me na ma sensika na ye me dance ni na me ni anya no kore sa anya no kore won she o kentedwa se papa wa se me kentedwa ni wa fa no no na ya se me kentedwa no mo dia hene no she wo o ma me provision store na wo fie no provision store no eno enfaso no ye 10 pesos 20 pesos eno amu ma me tie Sakuya kasa no me edidi o kontomponi me chop money 24/7 the bia me chop money enta de na kwacha me store na egu no ya na edi ye na chop money na 5 money say na wo di uyima no ma me chop money no kura ni nyame anim ni na me go skapa enti me chop money na wo de money da mu no me twi drawer na me diska gum esa me be na wutie me say na wo de money da mu chop money say na wo no kura ni na me ka me chop money yi minimum scab is in a day. It me should draw one escana so much 1,000 cities. No, my time, nothing, number the boom. Maybe I cannot, sir. No, the year you know, for your mimisa. Number the foot boom, Namuska. It took me Mammy, me job it is in Edma. Hey, me had more job it is in oil company. Messiah Transport. Company, okay. Messiah Transport, Messiah one me fool. I suffer. Me patron. I don't know what they are. Me patron. Yeti na oka kire wo be se wo be fo. Me se ne be fo. Me ma no ka so ye be fo. Mommy, ne papa ye dance ni. Oko ne papa. Bisa no kunu gina so. Hati o ti ka cha me ye na me tu kan ya. O se me kwabo so so. E na obusa wo se e de nti e na woni nya kana de da de ne e na obeka se me ye be fo ana. Na tama na woni bi ndie. Wo hu se me ye be fo ana o ka cha papa se. Wo ya wade ya na utu ka akora ko ba bi a. Wo nkyere me ne okoye wo ho nso de wo ba ne okoye nyina me ka kira wo nti me ye be fo wo anko ka nkyere wo papa. Mami, nye mami kasa sam me nye PSC ha kwa kra. Me ko ba na ko obosom so. So for we afram so ko obosom so. So for we afram so uni obanyem wa. So for we afram so uni obi awo ha. Ana me say ura wo baifo. Anya so fo bia na aka hwa kire wo. Wo ti ha me se me kwa kra. Wo ye de na hu se me ko malam wo. Me ko malam wo. Adan. Hati, ukunu se wo yire se from Hati. Enti no me so me from Hati gina so mame. Sawa. Dropping na wodi atrenchie ba bia akobia dropping na ofa na nya to ka preko dropping kwa na ofa sika no e na me de ekowe drop ka o ka se me fa no eye time me ka se na me hwehwe moti ahwehwe no age nkrofo ni sika bre no e na me ye se me busa na be bi o na me se da bi se ma fra na no pese obesani sika na ma me e wo phone so de ya e na me ka sa metu na mo na makosa ata me so me kuta akora me nim tam ko a me ba na se ka ko amenya uko moti ahwehwe ho no e na wo fa dropping no na moti ahwehwe no so wo hene no so wo techiman from Kade to techiman me ni Kade me wanwe anwam say easting e na fa dropping free ho e ko techiman ye je wo say oji me 800 8 million. Mami, na kwa ye bi ma police station. We premeni pa. Last week ya kwa ko bi ma police station. Na fa drop. Na afa na me ko hwehwe nipa no. Minim baby poten se ahan mi se na mi ko hu na na se ahan mi se e na mi ko hu. Tina ma fa drop no. Mami mi se taxi na sa wo fa. Ama police station. Taxi na fa. No ji 800. O de acha mpo. Free amem to techiman. Na kumase ko to techiman wanyi wa 1000 obajo. On G800. Onka.
last week ya wa fa drop ni bi akwata chiman ama police driver no friend car na my police ache no bisa no ebiem last week ya ama mu kwa police che no on pese mate ana mu flam bomb mama me I say busuye ni mo ye me nana na minya sa me bank case no na omo tata mi ofie intimi enya ahome wo fie ho no na me ku nso sole ana waja enkwala na wo fie ko oba na wo kede ni ho no akoshe 4 days kura na o man na kan kwala ne ko ntisane na a police for no bank for no ha me wo fie ho no na me se da bi ntema me ya no me be fie anopa e be hwe nkwala na anwumle ni makoda woman ne ho no nti a police for ne be fie ho mba ye o ma ahume no na o mko hu me ku na me ku di o machi e be kire wo efie ku a me dem so mo meche me na obo fie ru ani din e kire wo owie na obo maame na me da ne nche ni din enti lo akene da no nso no nya me ba na nsu enti o mo ye so mbe ba dem wo no na woman na ampene o so ne ni ku na da wo nso ampene anwo mo ama enti se ne na o mo tata me na maame ne nche ya na me wo enti me wo na woman ne ka kire me se o kwa kwaje ade okuma ase enti mi nkoja no enti mi kura na me pese me ko mi wo fie entoma na esi ni mu no shetop na o se a o se mi nkoja no mi nkoja na na me se he fa o se kuma ase na me si you na ye ko enti ye ko na mbusa se okuta he enti me hwe sika na ekuta no no se wo na wo di mi tu kwan enti wo betu ya me lole fe aka wo de ho ama me hwe sika no na enti mi mfa ye nko emfa ye ma na me busa se den 14 na okoje e wo no na so okoje ni sika ana me se ne se sa na tie na okoje ni sika dia na se obenya ne ode betu ya driver ni ka eni o ma ye mfa ka na ye mfa nko no okoje sika na ne wetu ya driver ni sika ade aman because sika na ekuta no no emfa ye ndu ba bia no see you no fa ka na ekoi se na odu yedu kuma ase nipa ne ka che nse o makro yedu kuma ase no na nipa ne sa ka che nse onka se o hwe akoma dan wo sa akoma dan afrancho akoma dan enti o ye na driver ni so onko na me se ne o ma ye san ye chi enko fie uma na ante ase no se chenchena ate be bia yedu ne de driver ni no na mo sa de driver ni no to aso sister no ma driver ni esa to aso nti driver ni de ye ba no no se wo gi ni sika ina drop in the wo fa bi sawa mama obua o fa bi ko na mo je besia no bo kunu amane no ni fie nti wa amana amane no ni fie no wa do mo no kunu se o fa de say wonye wo ma wa konwa be 1000 no de ato draw wanim no kura minnim se on kan kure so be kan yami anim no kura o man kwala ni 2 million 4 days government mami tie na asam no kan dia yo kure so ka man kwala ni 2 million every 3 days na mom 2 million se si ya sika ni ho minni sika no no ani sini ni banti ma bo form team ni nyame nyina sai etimi ni ya fa mom se ni akane na me mom no te eni sunu ni ban ni kire mu mi anti afi wo se mi kan kwala no ana wo so mom nya ma so me di 200 liters wo eto ha wo so ko ka wa ntie sa wo ni mi kan kwala ni nyina pe wo se ni sunu ni ban tie se wo wa fom e sunu ni ban ni ye de hene ya mami oni ma de asan sika we am mi kun de ama mi nso na nwo oba sika ni nyina wo ma na pema hin ko oba hye no ase kenteja na wo kan ya no kure sa wa hye mami me se anya me ya se ni wo fa no a me o no ya contain ma me ni ma yira ni contact no kuma se bonwure ono no ya contain de ma ne yen kente wo se anya kente mami mami wo no kuru no mu de ya no wa kan no kure wasu wa so kenteja wasu wa kenteja ma media minim mami ntie ni ya enwo so na me kente kasa wa yere bi ko ma ne papa ni aba baako onu nso fa bi ena ma mi bi ni e ka ye no wo yi bi ko ma o hini wo ahemfo a wo pe wo pro ma asem na wo yi ko ma o enti se wo ta de me se wo de bra me se me nton na wo yi e ko ade ama enkorofo fofra na kire se wo de ade abra me se me nton wo de ade mo wo nton bi da bi wo de ade mo bi so nton wa se ni ade ni si wo mami wase kente no wo nton bi da wa na yi chiche ye mami ade amakoto ma se koton uko achimba ku mienu miensa wo be jade na sidem na ada na ebosum ana me tan me be hu na makoma kwa ya ana me sisade tete every day mo because you are ready to have a business what is say wo ma no hwe wo mo nkwada nsia am hwe wo mpa am ya me ma
ɛna so na fa so hwe wo kwada ni na go school every 3 days kwada no wo go school saa sɛm na ɔka ndi no kura todo nkontompo bi anim kwada no me se wo go school amu nyina ko school obi akọ school anọpa ekura ma hwe ọmọ ko school na ke want ni din mentu ni din tia akọ 2 years sesi ade amu nyi 2 million bi mu ade bi amu di 50 Ghana amu so amu ko school bi aji 10 cedis sesi ade amu ko school bi a 50 cedis omba fia ansa na ya san ya biane nti sesi ade anya 200 cedis 3 days bi eburu what e di ntina ke to anu ntu ni din up to date ya no kaka ofie no no pa de bi opade kase ya usu ni ka te wote menka me to nka ma me sike to anu di ntina up till now ntu ni din akwa ko fie mi usu ni ska uba wale aso no umma bram fes ka bi mai nisu de opade kase ukunu emze se woni no ankasa no ntem na yensam bebre ukunu ne chese wo te so ewo ho e de penti na wo ba fia ukwan wa ti de wo ba ne ka me hunu ne be ma ne be ka ne enti a me ba ye no sesi ano o se awale no on wale biom san se o ka kire sister bi se me meyi ne secret edi e na mo ne ma bi a o ye secret be no we apie o se me se o som o ye abosom no ma because me akohu se o de ade ye chefom na nuema bebre na wakohu so okunu de ade chefom a esi de okobo ho dawuru man kobo ho dawuru mommy na me de kobo ho dawuru na ye o ahemfo ni hia na ne ye kasa no na ba ye sem ni kopie mu na me chom se menye baifo na ade ese na me hu ya me kokan ya ama problem no abe ni sin na nkyere se me ye baifo mommy u ka tra ahemfo do se sei na akopie so sa na ka kire wo eno de me ka kire wo se me kopie so no eno ya de a okoye ma nkwala no obeka kire me se o de nkwala na kwa asole fi ho no akwa bompa ya ma mo koye ade wo ho no ma mo but ne me di me ni ko hu ye no na entwa yi ka kire no ya wu ani ko hu ni ka kote mami wo yire nsama wo ka sa ugina so wate ni nyina ni gina so me tie ni nyina munchire mu awo ne sai wo so wo nwa ne biem bia mo nka sa ade am ko hu ye no kire mu secret bia ni ho me ni ho me ni secret so wo reveal wo secret wa beto sa wo de ade chefom amenu nti wo so wo nwa ne biem mo fa bi nsie on bia ni nyina so sa mi ko hu sa mi kum ni pare ase ha hu so ade chefom dia no na me de chefom me hu se no okoto no ma wo de ade no o twitwa na ni nti me hu no ade na to won ahye ade ni ma wo twe abe na ye tutu ni metema no egu so e wo body ase e na me nso nti opagya ni ti na me gina ho amaye sen a me hwe no bata so ma me oba tire me company fo ni nko tu ade ko ba bi ko hu me ni nko tu enti mi wo ho kwansi e na oba be busa me se me wo mekusam ne je ne ni na me se an enti mi busa ansa na ju se ndie mekusam sa tam so na ekoba na ju be 11 o'clock am busa ansa na o de sa no man e kwan fa na e no de yesere e no sisa nkwala na ebi krampada o se sa o mu nyina gu kam e no tu ka no kuwa e no kwa asole fi ho no na okunu sa wonim so esofo minimpa na sa wonim sa asofo ya kwankyere wonim ana wonim minimpa eti sa wo ye na kwankyere a mekosam obitimi de mekosam ya kwankyere mete eno no enwanwa mommy enye mekosam na obefa ye no na de ya mi problem but me do ho no mo no na enye mekosam nko a na mbisa se de na uhunu ye mi do ho no mo no na wakofa enkrofo mi hu nkrofo mi ensa a na ebi se de ebubo mutirim e no ma aso candle etwa enkrofo mi ensa omo ye 4 ukunu ka ho a 4 nipa na kasa ye 4 no ka ho a 5 ana wo kopie wo mu nyina so me man ko ho straight because na ehu abomi enti na me wo dan na chi senya ba ekwan dem ya to wa afa ho ekwan dem enti na me gina wo na chi e na me hwe me hwe mtu normal lock me man wo inside asori dem wo because no me the pot black BS so and the minima de kode na ewum enti me hu ya no na wa o ma sade na gu ade mu e de ama mu no wa frɛ nkwala no e na o sesa mom enti me de papa so boduam kwate wo ahoma no so me wo so ma mitie tamanti wo yiri kire mu nyina no eye no kore wate ni nyina me pɛ so be kɔ nanim na o ka no eye no kore ya nkotu ade de ansie menu ade e na me bɛfɛ nkwala no e na me de kɔ ma wo
onu ya we nimunienti am ya de man kwala na ha no na ya ne ya be sin ne onim anya me na meka na me nso menka eti mun komo no ase sunsum sam wo mu pa be awade no ne nkwada ne hyemu no ehwo ne hia me ene se besia na awaje no wate ase besia na awaje de akwakwo chaloto no say ye penate no enu ne hia san se enya me de enya wo nso wo de se wo yira wo na wo mamu nsia ye beti na kotum ma me enya me ya enya wo ya dari ye jeli ni enya me ya onu di mi ko police station ya di mi ko ne nke ti mi jeli mi a nka enya ne ya ento mi o tu onu police station say o si ma trate ni se me kunu na makoka che wo na na se ne nwe me ko no be sire no atete wa walem kum nipa ento mo hwe na mo titi entem ansana ne be fiasi efise sabre ko ti bizema e da ya nimi mo hwe yi a mo di hye na ewu ana mewu mi machines na me adwuma me kwara machines ni adwuma ko ya mta me ntom na me enya me kwara na me nko e na wale m frustration si o te je say awade na gu ana se konko engui e konko ana wo so ma me frɛ me na woni ne nya hwe che se woni na duane wo papa frɛ me ma me sɛ wo kɔ no poison yewu ɛna me ka cha wo na sɛ mo ntiti entem na ba ko enwu a wo di mi ko police station ja me se mekum na wo pa wo ku an ka ni be ko police station wo do ko police station ma ni etie ni ye kwa asori ye kwa e no esa problem ni nti no o ma me nya hwe na me tonyo mo wasori me na me ye president worship wa sai mi a kira asori ma ni nyina ma ge ba ko a me ne tonyo no na ma wo me wo ye na me resume yi enkwa asori ye no first day na ma twen asa mekwa akoda nyame ase ana so obeto akora ndi wanye enti na metifie na ha me na mekwa asole da na mekwa asole na ano omugbo quotation ame ye say me kan pe no onu ko gina ho no ma me bie quotation me bie ja girl enti girl no bie no sole o hwe na me gina ho no me deda a me be kan pe na girl ni ko hwe me ko ani mo o ta ne so enti me da na mani sen ko hwe na me ku amu na ne buafu sa adenti na menja amage na mame enti manye sobotuem ebo sobotuem moti ahwe no unim ba bia wo me pa cho de unim ba bia moti ahwe no wo na tachi ma ho no ukọ ye de ho no na me oka so wo na me ko hwe no no be ukọ ye wa hunu ba bia moti ahwe no ba wo ne number me pa cho sobotuem mame kote mame wadawro ma papa enkomo no emu do kai pese ne wo hia je pass ya no behia e wo san komo we hu oba no se woni ne wo mamu nsia na ye hye kwa ne be fa so moti ahye no owo ne contact ye be hu kwa be fa so be trace no ne ya ti sika no na ye de ama obe ni moti akonfo bia ho no dada sika no de akoni nam ni ba bi oba ni nam na asa on fan ko show bi fa ne no ma obi no ma emre fake no ma di mre o de akochinchin na chinchin na asa hwe sani awoka so de akochinchini ne ade no ebe hu be yin pass ya no be hia wo na ya be ma wasem bia be ma wo ti bo mo de ya wo ma ti ya na pe da bra me nhia ene ya wade nya wo chena kwara nke pe ma me ye adwuma o ye adwuma me amani chia be se nso wo yire ne nkwada isusu no obai hu ka ebe affect nkwada no ada wo ma ya ma me wu ni esusa nsi aye ye yan no kwesra na mesra wo enti ma me no kwere de ba ko pe me sesi ade onu ankasa nim pe nyankopon kwa soma abofo ba me nwale no o ya we enti on preso no mu nwale na me sumu no nko on preso na gu awade no na sumu no nko oje eno no nti bi ma me yehia ne ntena nka asem no because awale de onu za awale ni sa awale we de enya de mo sesi ma ye yi because I'm saying kwa me ni na dem da me ni interest da me ni media ni da ya to we so ye say wa okunu tina ni so too much kote me some fa kuya say wa say me yire pa de me num suo kwa nso nkume ye wadi kaka entoa so bi emu ya kuya say wa mo ntumi nya abusianfo ya mama kwaba eba Adom TV so nkomo ayedie no nkomo tia wa nso mu nsam no do se wa Gloria anope wa ha wobupini yen adan ya ne kuro ne tie wo ma wo mamu nsia be ma no so wo baifo eti wone ne ntimi ntena biem die enti no wo ye baifo a wo se be ma ne se ne nioma bebre wo hunu ka kire no ne wo hunu nyina so ye no kore enu nti wo baifo ne to so mienu
wakɔbɔ besia de kɔyɛ adwuma ama loan wakɔgye wo nyi sika ketwa wo de loan nyina kɔtwa loto adan ya obi moti amfra ma bi wo TV so adan moti ahwe adan no se won fa sika no send no fa 1 million beje 1 billion fo no wa send sika no ama se wo hwe moti ahwe ya wo hu no wa fo wa ka ketekete no wo sia mame se na de kɔtwa loto no and 500 enti se moti ahwe no kra ye hu na 500 pe na ye ja ma me kwa 500 na odi twa aba na nkasa na ne ye ya bank for de ni ko remu ne ye ni o se ni na o se mobile money for no once o ko se ni ska wo de bi beto so o mobile money for no beti o mo de ansa na o pese ni de pepepa eno so de no account na no na ma bank for de ni ko remu na bank for na de da so de senye sika bia eti wukura wasam na woka no moti ahwe no ye nya na o 500 ye je ama wo transe woni sika bia wo double de ama wo aya 5 million asa de ma no ai ena sa me 500 ne ye ni odi twa aba na nkasa ho enti me wo honom na o sene number ne ma me no ena o se medi 1 billion enti sa 1 billion na o so o de send no eno na mobile money for de no ni obesene aka ho ne ne meyi ni pepepe no eno na ma e kodo so sa asema o kan ensiso ensiso ye be hwehwe moti amfa ye wie ya ye je ne number ne trace no ne age usika na ma what dey make no enti eno an kote ma me tie mi nkoi ye de wo besia na se ne me no kan bo moden peda bra na me ne wunhia pesa me ne wo tena sa wade no kra wani nye ho a bra ne ntena se na ye hwe kwan ye befa so a se ne wo ka no ye beka amantia se nya somdwe abankwada ne nti wada woroma o passenger de o ma me sumu no nya so bani nam ho se ya me mfa ne ho yate why ye da se ye po wacho pa ne ye pa wacho e ya botere wate oba woni na di doda kwada nsia de mo wade ye di say 13 years ese nkwada nso mo boso size wo ya na efufro se atua so na se na odo wom so awono tinya abotre wate papa abusuafo yenko ma etoso mienu eso nkomo etoso mienu yenko ma ye di dada ya aboache wa ha ya wode beto a ye se ne baba ya ono a ne sabe ne hunsuo ba ya kwada yi o ma me ne kura mpesa akwada na ni be ho no eti wode beda ye se enya akwada no emfa ma no ene ye se da bi gesi eto ye safra oba ne ehunu ne yenti a oba no eye sa ene oba no nso aba ya aboache mama mo akwa aba so ye chama akwa aba ju muso mbodwem na me ne dwataw na me mra nkomo no so na top choco na mekanfo e de ama wawie wanya pan no bi na nya top choco spread na o de fam wa pan no e kama sanso e na top choco 3 in 1 instant mixed chocolate drink no o de ohia ne so hye o de so hye fra e kama o ta nyum nom na nwumra etimi ma woda boko tap bronya achade promo no e cost live ti bomode a o wa ma no ne na wutie ye wo send sika ma obi a fafa tap send so Nhyira FM promo code no o bo so a obetumi enya bonuses bebre floral tissues ayamoton eno ana ye use e de bibia usu a eno asa flora ene flora da romant no enyusu ntomago e wo kitchen biem opie so pocket tissues no na wa ye bi e de ahye ho family drilling company limited family drilling de mudim se biodigesters of flash ya na hye wo ma betu manhole na ma se ba bi kitu ai kura meti pese tu manhole ma wa o betu amana ye swimming pools o mo ye ni nyina e na fe so no ebia na wo wode no eye ensuo bura na apeso utu bo ho asase na wakwaje se ensuo ni so Omu de fidie ni besi so nsuo beba from number no 0240 333 Kumasi a wonum odium ena nkran so ofanko barrier ena wonum e wopem sign TV job training e ba so 24th and 25th November ya for number e won hwehwe nyina benya 0241604702 ya bo ache mama me mo akwa ababiem enkomo ne yede dada enti no ye hunu na wo yere wa ha adana na wo se wo ha pa ne sei
Mama me das. Tifu etie so me chia obi a. Mama asem ni nyina ne se. Mama me ne na wo. Ba kolai. Me do ba adwanti anu abomeden. Me pacho. Mama adwa. Yo mo waboni ye. Pacho. Enti meni ni jai ya ware. Na ebra ye be jai no. Enam de baso. Na mai jai ware no. Because na mama no okom. Enti Omo no okom. No me de menim se no okom. I will buy me chair no. Na de no be mu so okom. Na me de mu na de na be che no. I'm say okay. Aka mate. Ada oba wo de mana aburu ntwene mu. Menim da mama. Obi akomo no so ne aburu ntwene mu anaba. Tina aburu ntwene mu wodem mo. Ti de nti na wodem na kom ne bae. Sesa na wo ka kire me. To aso. Enti no. Me na start bra. Kakra. Man fa so. Onyi sa akola yi. Na ebra ba sa no so na onua. So ye konfo. Nhyira. So onua no ho. Wo ko. Bibia nti oba so de nkola mi ni bi pai ne ma. Nti na ba ko de ne fi kakra. Nti bre bi mi hu se Ma wona so kakra. Dayem. Hu se ame asem se na ekoso. Hu ade ni mpiri no. Na me bo ma me amane se nti una sabe wo wani. Ya wo ko. Nti hu se wo bra no, wo ne wo ba no eda. Na Onwa ne bra ne bada. Ne de bada. Eni nti no, ibusa wo no, na ase da bi na wo de wontime nyesa. Ya ne ba no wadi mfie sai. Sabre mi fa se na kola no be 14 or bibisa 15 baby. Eni nti Mama echa ma, enya no kore na akwa no be sai. Mama no 18. 18 to so papa. Eni nti no. Mama firi ho ana okobo papa ya mane. Na mama edi me den tokwa. Oh. Sabre so na mfa se wawo. Nam se ne sa na tie dia. Wawo bai. Ai. Ni eja ma busua nko ja no man nkrofo. Ade na mko kan aya nti wone me no. Mama eni na enu eni na sa ya akwa. Kora na wo so da ye sai. No sese. Ne bra ne da no. Da no. Akora na fu apie. Ampa wonyem. Wonyem. Wone hwan? Wone hwan ya se wone onua be ma no. Nam se. Afedi na che se. Ya boache. Wo di fu. Mama. Afedi beka na msesa na tie dia nya me nkrofo nko ya no. I mean to me because my come away dimatem nya sam ketwa na ne eja. Ba kwala ehwim. Sabe nso na me yare kakra. To fa kwala no e de no koi. Ti kire na ade kwala no bre me mfa se be come on 1.5 na bibisa na ade kwala no bre me. Nam de no kuja fa ba kuja ibi. Nti muno ayam sa manfo ye wo. Na ba ye na be kasa me fa kwala no. Nam se me fa no ma. Ti kra ye akasa nam dan kwala no ma na ade no koi. Ti fa sa kwala no ko class 1. Na sa ade no bae. Nam sa je akwala. Nam sa ade no wura school. Tu mo aya makwaya. Wo ba. Wo be fa kwala no. Nam sa anya hwe. Fa no ko ba ye bi school a. Fa no bra. Chire dia metia na chese ma me dia akwala yi. Ono abe fa no no de na bekuma se ha. E de na ma ba yi yo. Senso abeton no gine hu sika o. Mentimi hu. Kuma se a wote hwan o. Ma me no da akwala na tibi. Se me kame boa o na tibi. Mama. Na ba. O ma me de wo ba kuma se a. O de wo ba kuma se a. A na wote hen. O ma me ba akonche. Toso. Ti ma me koka. Oba na me koka. Che se wa kan se mu a na me so de fa me ba bre me. Nti se sika me de ba ma wo de me fa bi ma wo sa. Because me akwala na wo me nchai. Ya wunti me hwere woni na basa. Nti fa ma de bre me na me hwa akwala ya ene so atwintwan. Wo de akwala yi ba so a
odi da bosome ko bosome mienu obo ana ma me anim ni santan oba mbe fa mbako woni ne ya na chesa da pa atwa chesa wadi adia mana beduru sakola e ko class 4 na ade no bai no kura no frame ho se kwala no wo ye kwala bonesem am se ni ma me fa ma de ebre me na nkura bonesem se me masem ma wa bono akura ye otiwe ya wa we na se we won ne dwe kura so the frame for so me ka masem akwade won ne dwe enti we no na ya me masem Obey catch them. Mama, me pa cha some papa or the buy and can I say we who know the boy the bar so or be ka some of the buana man while I'm so while and the edgema. Until some walk and yana. What's your one car? What the one or the buyer? Never not to me. See, Mama, and one or the buy for cents and chilania. Mama, ma dreaming who say, as someone know the banana same way. I want Frana, my wallet. Unware de anka be wa mama me nwale e ti be me die pa no de aye wunti ama wo kasa wale na so de me nananim ode me baaye no me ma anya no boni o ma wo ba enya na wo twimienu me pa wunti me de wadi a wachi atwa ba no ansa me ba na wo yira wo ne wale na mo agya ya bulu nua asama me kan wo soa wona ye wiamo ase hema wona ye me dansini wo de me kwachia no na hema ye chia ama na hema ka kire wo se ya wo de wa ba de ma na so wono aso na mama ya wo koye wo hunu nua bura wa bure enti hwa no wa ansa anya dan wa mpam we ya ma na ansa anko mama asama me kan me se me ma me sama asha fam wa ma me sama ya me dansini ane ya kaka asemi ya me no ansa e ma ansa ne baaye me kwafuo ma wo tawre nam de chechere me ba nam de na kwafuo me ma di pa akra ma tontoma na wo se me wusika me te ba na wusika na me wi atontoma wutimi na me koboso me na ama me sika da so wi nkrofo ma na me de sika ni nyina ataduani ma tontoma na fofofo na me de ataduani adi me ba wo ma atoma akra na me nibi wadamfo udi wadamfo achi kofa aga bi ba ma me ka udi wadamfo na achi bo me ma me koda doctor na ansa na wunsi wada wuhunu me so na obo me Assembly was salvation hospital. Say, see, you will bet me after hospital. Assembly was anti madam midwife and a friend. What woman? Wait, Mamma, no papa, you to what mamma, so they are two number flavia, was I want to be a yakabia, papa, Wabuni Bonnie, I'm left in second one, when you look at them, third one, ya maybe batos, I maybe batos for you. There be a brunch, so I was a mammy, someone papa fast me, Flavia, Marcia, want to Mammy, what free job? But you will have a good number. Jobbing, Mammy, Mammy, Casa, or you Mammy, I saw my making. I could like come imagine no one home. One name sister will come as here. And I know one anything. What's the wish you will be back? Maybe the medium you know by. Walk aside now, come here, me bow, me damn me bow, me papa. Mamma, what do you mean? Chile, be sure. I mem papa, me by me, mammy, your bunny, me feeling answer could upon. Me, mammy, your bunny, and I may papa free coffeease. And me, coffeease. And one I because school ye be and Tinami name mammy, granting papa, and me, mammy, jai or ban or cofana, or higher. Emma, me so by woman, Kwana, me coy. Timmy quiet me mammy woo and I as a man trying to name an ink and Timmy Baha Namasako, me Baha Namasako. Into me ba Muhana, me papa Kumaba, one at Tibia was. And was see ya, I didn't think I would to one other dada one, I'm say papa my wally a day. Media Walia crowd ya meanwhile be. And was so, Madame for where we are master pa. Madame for the day come and Timmy over quack man and no higher than Wallow. I'm so papa. Into da me papa can't and I'm see. Be a chain. No, me do not want I'm seeing. I'm papa de me a ma while I'm assuming while I just and I want none down for in Tibet beer or ye. And I jammed me by me bamini or he may be free. I'm wassy. Auntie Mercy, me one that they may buy at the coach me feel. Me call me bada once I'm a solid ya may continue fear and cojally. Ya no me know that one I do not catch and so who says Suma be a famine. I'm Suma dear, be near fear. Intimidate Suma and Timim famine.
enti me so me ya akola no me ma me se no mo de me kwanguna ma na me sum tirinwi do so nti ye kwanguna bia moti afa me na me papa nso kwaji na me yale nti me papa kwaji adura bi wo ye ho apomasu busum bi wo kofi ase e bo mo de ye me ho ase da bia no wa mfa anko de me ma busum ne se won hwa me a na se de ode me be ye bia won fa me nye enti me wo me ba panyine no mani so ye kra enti no amko ba bia wo me se ada se me bodama na ase me yesei de wo me so ne sama nka nti se me ko players se ya e bam den ena aja me nya asofo mi no kan ya no se ade ne de ya akom na obi ba wale ne de hia ye ntimi ntitimu saa enti gise wo me de me ko me fie na wo me koye na ha na ade ne tinkensen ena ya de me koye ho apomasu ne so ya de me kwa ne akobo mu fie akobo mu fie ye fie akomo ho unua be ma no okom me nua be ma no kom me nua be ma no kwa de me ni motwe ye nya nua se fie me papa fam me papa na ni nua ne papa nua ba ene saa ba mu so akom na sem no to nchen unua be ma no ye no kore se wo ne wo ba anyam me pa cha madam ye no kore ma adwa ye no kore ye no kore ma tie ma me unua be ma ma me chiro mu na me chiro mu se ma akwara ne de no papa na ma ne ba saa kire se akwara ne ba me ba ne ba no wotetema enti me ba wonu mu ana akwara ne ba yo nti oba yo behu se de mi wo mu no ena o se ma mi nkọ bi emekọ school ha na maboa nti ya ne akwara ne na tifie ho ne oba ba ya wo ne oba ba ya na boso se oba na wo mienu wone ne nyina na pie abonte ne wo makọ me ba ne wo ye hoho onim ho nti oba ne na ne pie ne wo makọ wo mo ba wo se ya wo ba ne pie nti mi ba hoho na wa ba no wo na abefa akwara ne di ne pie akwara ne fiti a eda wo mo fiti e wo fie amana kase da no se na nua guso akwara ne duru wa pa wo se wo mu nwura wo fie wonwura ufie no obaya ne me masam wonwura ufie na mse obaya ne me masam wo ba ne firi kurom ha ane me ba ne hoho na wa ba no de yin na kire obi kurom ha me ba no wo ma ufie ana asese ane wo bu akwara ne se wo ma ufie na akwara ne sese nti wo ba ne me a enti nka de wo yami wo ba yami na wo ba na me ne kwa wo ba de wo me na wura fie me de wo ma me wura fie ena ho ana me de mama me call me bla no ho se kwadwo asama abani na wakonta se ni wo ye wo tata akwala no enti me pase wo kọ anu ase wo e ma ne nkọ ono so na yire ne me ya 90 woni akwala ne yire ne nyina na na yire me ya no unua be ma no ne wanyem oba no enti no woni woni ne nyina na atifi woni akwala nyina na atifi ho ene wo mote wa na osom wo mo ye enti me unua no woni me se wo ba no wonim to wonim pa wo bu na ne gu so nyim akwada enti ma me asoma me ka na enti woni wo mote wa sa no ana da no se wahu se akwara no wani mi nua na ya mema sanam so wani na ya mema sa wani na papa woni wa ma na basa me ba no timi ncha wo so wo hia no na wo hia no wakọ na ya mema sama ma ne nye ana mso me kan se kire wo aka wo de aba ho me de no nkọ wadi kan so aka chem sa wo de on hwa ama no ma ade a wuchi ne sa aba no ma enti sa oba wa na me de age sa me ma na me de wo mkọ me so be ba e wo mansia ana na ewo fie ho wo mansia ana na ewo fie me no me hwa nkora ni nyina ketwa kora mpo a ketwa wo last one akora ne yale ya me na me hwa no me nuansuo ma me ton kwadu o ma me ni tam wo akora no enso no ma me ne me ya ka me nuansuo na me de agu akora no to na ma fa na ha kire na wa pa me de aso wankwa no wa ya me ma asama wo de ma ne nkọ di ebesi bia no mefa ana me kan ni se ni ye nyina yete wo nti mua na ade bu omi a me kwada doctor midwife no na ebusa na obi a wonyim na yabu amu atale nyina atete no abada doctor 3 days ni wuwokunu na wukunu TV amu ase anu wansi hada wuwa abusuafo na mse me wa abusuafo ma abusuafo won kwansa me bi nso wo kofi ase enti ho na papa bi ba ho no abaya nya kwamna mankwa abaya no so wono kwamna mankwa aba komfo no wono eno se han eno oba ho na papa ne no se ne papa ne number ni enti midwife je anu ade no ofire kofi ase ka kira o se ya chama ni kuna abona ama na bada doctor 3 days ni me na mana aduane di ma ni nsuo dwale da ma ni si hada ba bia wadu no nso de wo ya wo enti mfre na busuafo ma na mra ene mama die mi di na chi ane die ono nso di na chi ma mienu ni no mba pamba na da hospital ho anu amo ba ho enchiremu no onso kwa watu peso ka wasem nyina akwada no de be ma papa ya na akwada me fa ma na fa na ma ne china me ko se ni nhwemu nye
akora ne ntwam nya akora na oto no mumusa no me obi one ne papa to wasa afra me gisika wo me ho na me disika ma na to akora ne niam bi sa me na me chekere niam ne de aba na nkrofo sa me ma me mfama ka me chekere de aba se ma mi ka no akora ne na to no ma me woi akora ne won sa mo fra no na mumusa no say school mu a wakọ no akora ne woni ba bi ogina say akora ne wo so wo kwasai akora ne wo kwasai mumusa so wo kwasai mumusa so ogina say akora ne wo class 5 o class 5 me 7 wo be fa no sabre ne mi school ma no ko classes Mimi be fa no mi school ma no classes na class 5 wo be 7 wo se akora no wo wa ne hwemu nye akora no hwemu nya me se akora na ko dia dia na wo anna ya ba na ma ya atali ya se dia mi ya na me ni ma akora ne de ba ya na ma me se akora ne dia me fa ne ma ne na wi amase fo akora afra me sa asam na me be kan hwe no ma nya lusu afa akora na ma me fa ne ma no mama sa ne hwentira me fa ne ma ne na fa ne ma ntira akora na to no mo fa na ya ba akora ne se me bua me de ne bra ne papa nti wo ma ya yire ne ya na wo ka se papa de ne ya adwuma gisika papa was me na me de ne komo obi gisika papa no na ka sa me na me de ne komo obi gisika enso me akora no wo ni made ya na me ma ne tire kurase na me de ne komo mi sister so ane ne ntena kurom na kurom de otete akora na di fi na kwala yi wo mo de na bra me me de ne bra wo sesen wo te me nchen nti e makwaya na abefa kwala yi de no kuro so wo kodi akwama e bie suku a wo de no beba ba e be bie suku no onfa kwala no ma biem na wo wahwim na ma kwala da ko mo obi ma hwim kwan me de ba ko ma mi nia me na ma wu anya mi nia no wo buo mi akwada doctor wansi ho no da na ya du ko police station ka cho sesa me wu na akura na di jama ya beto no ya beto wo no nya me bi nia no na bra mi fabra so boduam papa ese no ni nua ba ma wo be na wonyenyem ne mai ana soro so ba nyima kwada sa me ne na te ma nyame ne na te ya wu nua ba ma me se nyame ne na te wo ba me fa na ma ne na amfa na ma ne chena mama na nua ba ma ne kwanyem ne me nua ba ma nyame ne na te yo nyame ni me nua ba ma na te wo no wonyem oba na cha sa ba ne ni nyina wo ma ya nyina ne wo wi amase mama ni nyina wo ya amase anu dia kwa dia fa no kwa dia nya na asem mesi anu kwa na asem dia mu fa nya asem no no afra no problem kwa dia nya na ma se mi aba ma o me ni aba ma no kwa me ne nkasa me ne ya fra kwa no wa ni bra ma ni bobo mi dua se me magu mi nua na nim asese me se wa ne me ba na ni obe front wa di bo mi dua wa nim ana asem ni si ya busum ni nya ne ye hu se sa wa na adi se aduma ya ba fra me se me nkoda ni me enko no mo nko gina no mo na ni dua no o ka kira me se nya me na me bo dua no ma me nko me nua ba ma na bo ni hu dua se wa ne nya na ta na obe wo so fa gbadare ma akra ne dia fa ne ma ne na o ba je no wana tuwa no ba ji na wana tuwa no kofa no o de say mama afro say twa akonwa ne bra ni mu onya akra de onya ne na me nkwa na ma na no da mba fa no kwa na akra hu ase ne hu ko ne nia ma mba fa no nya akra mama nya akọ wo so na waja no hoti dwa no wo so na nya wo na mba fa ni na nu ya mba fa ni me fa na akra ni na ade ya ma sa anu na asiwi siwi me nia na busu na sa me de ba ka so tumfu awale mko obedi ma wo ni me ana ya wo ya wo so wo awale tumfu akra awale me obedi mi sum ase wo awale me so pe ne ka sa ina ka ya papa no fra no ka wale egu nkuro enti o ma ba me charge wase otumfo kra fra na o ma enso wale obi wale me otumfo wale me sade nkuro bedi mi suma se ya ba nsia mu mame ya ba pa na kasa wana ka kira me ya ba nsia mu na afra me ka kira me se me egbodo nsia na na wa no wa no sunsum me o ba ofisa mu ni jawari aba ho brado ya bia o ma ho me da bia me ba afra me na anu se ya me ba ya afra me ama fiwa wo de ho bro ko bo akora ya ma mba fa ma ya botre na sa boxer wo fra me dam ho na me se me mami me hu sa na me se me ma cha na fra me dam ana ade ho ahom tie ko bo akora na asumbo na wo bo no na mama ba fa ma ya cha ma me se mo de ho bia se wo de ya no bia na na de wo de ya no ko ko papa wale me obedi papa enti mo fra nto ba ma se wo bia ate ope padi ope papa wo pe papa na wonya o papa wo papa wo papa ti ma me ti ase se no se we ye di sika to so ya mi do nyame yana wa kan ho asema kire obi amani baba pa me se me mpaw ma me so mpaw me pa me mpaw no me so me mpaw no
Meme mama ba okroba. Wodi awu. Ya de ba chi be obafie ho. Na me ba fi asa me ba ntina. Na sa me ba ntina me ba na ase tinam. Me mama he o yiro. Ya ni ho a wo mafie ho. Na me ba fi me ba kura me jira bantina me cha me ye donors. Nti me fete ni wi amu so ho na me enti wo ba wo ne kire no wu ne se wo pa wonti no wo ba wo no. Me de ande minim. So ba. So me ba nka me pa me ya san bi amu wan se me ya san amu wan se me pa. Me so bi mpa nti me ba me nya san me ba me jira bantina kwa cha se. Ada na me wo dem na wo ma na wo so no pa wo. Na sa go bi anka me de ma ba mama muti dem ha ma jira ni ha mama mo achi o na ma sole kom ba bi ase adenti na wo ba wo ma dem me chia wo ba na mo dem a wo jira bantina chia nya bantina se me jira cha se me wura wo de me wura wo de mama me se bo de mo mi antum se wi amo ase na obi anka na wale mu asem na me bi sa pada no akwara na te wo no ye mpam na no ma me nya ko de na se wo papa no wo ma me ensem a wo mu ka wusa ntimi misa ho asem ehene na apesa wotena o papa ho ana ma me wo o ma me wo ada na apesa obekọ papa wo papa me go tena na nchen ya o tia me dodo una aka so papa no mjo oto no me bo a no kura so papa no mjo oto ya wo so mama wa na akoto jo oto no ba papa ti akura kitu o ma ne koto da kuro obeka hye busa se okoto jo oto na ya de oto de ne ka ho busa no o papa so okoto jo oto de na oto ka ho nda bibian o so onto hwe ka ho o so onto hwe ka ho ma mo okoto jo oto a oto pan no NCD pan no ni ono ane de drink NCD mama chapa no ka chanza wo kokura mi na sika fa nko pan no ne drink no ade ma no ba pan no ne drink ne ka ho no e wo no ane de ana wo de a wo na di dodo wo na di dodo so ko pan no ne drink na wo ne chebi me se wo na di dodo abonu ma de okay no kore chama go ta pano ne ba no abu pano kitu abi ashemi wo bu pano kitu abi no wadi ni na papa eye wo di made me pa chaw eye wo pani na me ka no mumusa ne se sika am de man ko suku kura na de ti na pesa otena ma me nchen wo na de sika wo ma me de ya no wo ye wo pani no wo na man sika pani be pani akwa ya fa ni ya fra mi wi amo ase na wa fa ka ti ba Kati ba ni wada fani here chire. Wo fa wa. Ni wada fani here chire. Ni wada fa wa de se ba ni here chire. Me so nyane ne nyane chira wo hwa na jai. Ba hwa ma ade. Wo ja mi na se na me tie. Ntuma kura na me nya bi nchechire no. Wo be wo ya ma me busa sa me wo ya ma tuma kwa watimi ato bia ma 2 million. Wo nua wu ma me ba ayi ahwere wa o sa hin ba ye wo nua yie. Emuana na walija na wa fa na yire foforo me no amu ya bomu shenam ade bre wo ho wudi wi ya sa mo baba badamase wunua no badamase mo ba ya no mo di 2 million abasa ye ni ase ya mfa sika 2 million mesum nya wo awurade ndi me ya bia wunua anya no fe wantimi amadamase 2 million anu odi be jam na wunua ndi sika no jam de be kwankwan sa kwa ya no ho ade wunua ya amuwa ni ayi gina o mo ka tan so mo de wo ba shamensa sa bibi to a o mbabu sam wunua gina me se wuni ade na sa sama me kan me bua afra wuni ade so de me ntimi nya eja ma so bodio mama eja ma so akoda no kura wo so onko papa ho akora so de wo so 11 years ese wo be sini nsa buo mu kan wo no de na abetimi aye no wo be mai akora wo bobu ne nsa so ba na so do ese ni so ma na ma na bisan so ba wa nya sai wa bisan so wa nya wo bobu ne nsa abetimi ache no kwa ba pa wo ni apanya bi aye wo ma me ho o ma me ho papa me na ko ya na me mama ko ya busa nse mu busa ba mu na de na busa bra ne se oni me aka wa mu di na de na mu de jade me ya burufo de de jade papa so bo de de jade asem we no akwada na no asem no nti no ye betena asem no so e wo fam ho na asem no ya hwe ba bi akwada no ye de ne be ko e be bua ne daachi ene ni suku ba bi otena e be bua wo no an me ufre teacher fo na mu ntie ho so se wo se me ntia afọ da bia mi ko na me kan se akwa na meta ona onsuma no koto jot no suma se je koto jot ma na to pa no ne drink wa ba no bu pa no fie bia se na wa de ni na ade che wa sa pa no de kan ya no wa de ni na akwa ska da bia akwa de su se mama tu no no anso akwa no uni bisika wa di ni wa me tu si di no de mama akwa ne na to wa no anya wo di ma na wa fra me so ka sika
What the pan on the jot? Bayimba, Ajibuku, Pan on the jot. Mamma, yay. Atama, yeah, for home. Atama be a minimum one castle. Now, would there be a Casapa? So, but you am me Nhyira na me sign extra plus education. I have solve a problem no. You be solve crab ye. Akaka crab ni de beta to. You solve we ni tia no. As we dey say enye you be abusia Judea clothing and a pam ka bai wo de ema me. Judea clothing wa ngoma so Archis Junction friend number no 0544772775. Sugar beauty bar de ma me nwi and am makeup no sugar beauty bar. Tena ne Ella won ma ne ye kaba e de ema me. Maxima kuma seteki kwen ya so. And I won mo frɛ mo all saloon services 0553118834 open me send your tea and styling omo ya de o de hwenwi styling no omo sugar de kai from 0553118834 me twa me hotel na maba me ba ya ye ne abedwafo besi nkonwa ne nkomo yi ya do musuko me de tell me wan wodi say na me sakofa pani kwati adawrumo me yonko kwati na adawruma enu anwumre wu ye aduane asori wura dem ana me fefe me se dabo no ana kwati ebere meduro eduro de bere me no se losin heba mister na me sisi me pechi ene me ho na matwetwe me ene me kyese madwonku ene me sei na de na wonka me do futwa so empre ho enya no nko wodi losin heba ointment me sisi me kotodwe ni me pechi me ho na me yaw mintiwa na etwetwe me nyina me no ye de bisrael eko me benefit ko mu yaw na ne ha no ono bie no eko na malaria ne die etuase ebekudi Boston Herbal Clinic 0242 133 577 enye ma pemfo ema wo ma omanofo ene mofra wonya mfie dum Lawson Herbal Mixture any Lawson ointment ehho asedaye Adafo ye frame edu safoa na me be di family drilling company ho adanse acho omadwuma nyina omo ye dance omo be ye yo flashy anahye ometu biogas ma me no manu me ho omo bibiara ye perfect na ne dance ne say omo ye adwuma ne kro na bibi to sina menua omo beba waboboa mo esa be ye bibia ommoka enkoto wisikengu etimi nua wo hwe me wo fie odofo abusua enkoto wisikengu enkose wisika wo babia family drilling company so the oba omuju bibi kakra bi no ma ye adwuma a dance ama wo enti se ne medi nkomo na mhanesie no entu sikemu brefie na efia any family drilling company limited ya won crime ofanko beria ya okumasi ya oduom ya no manie 0244 144 822 family drilling your fashion ya la shit. Mema ahwefo akwaba ba Dr. Amuzu Herbal Clinic. Yan na Africa nyina wo maji atum se wonimdie na yesen wo nuru efa mema hwe ho. Enti wo hwe awards we nyina awards ayaje wo dwumadin ayaye de abo Africa ho mema wo maji brane. Na obi se doc ye title cancel kasafa Amuzu 4 in 1 ho. Amuzu 4 in 1 package. Di enkra ni Amuzu 4 in 1. Amuzu 4 in 1 in room akoma nan media boom edejuma sunu makoma nan ba ko ye yirima inkunu kansa intini e yellow na inkune munsu e yellow na atwe yirima egu ho DNA be ma no afon DNA be ma se bi isua no obeti yirima na okoda nwumra na odi asase be ma ho se ya de yirima ye no uwia menhye boxer menhye atade front egu so ade bechi no ebe yiri na ntumu say ma enti for small manhood or shrunk manhood you need Amuzu yirima obi said dog me bema no atweakum it has become shortening and I say it's by nature we be here Amuzu gawu
amuzu gaw no nku no eye kokko ni ti so kokko ene ahwe gaw egu ho anopa na wadware wie no na wate gaw nku ni bi enam se president ntinti e di atwetwe be ma ne se ya ye twetwe wie a ibe jama na so 5 minutes and say achata ade inti for shrunk and small manhood you need amuzu yirima se be man 8 ya na ase ahwe akoma ubehia gawo no se ba se emu omre weak erection emu emre se wodi shi oba yenye yi emu emre. Make life beautiful. Embrace it with the all-new Anhurofe from GTP. Life styled. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Akuyalanko. Na hanswe. Hanswe de hanswe. Mi si so se wa wonim adwuma den me fa me ye adwuma wei me be ye se tam. Se na nye sika nko na ye nije. Me hu nsole no metimi no ba kora ye bibi. Obidumfo bi na kirem se me mra Dawood Herbal Hospital. Sesei nyame adom metimi awale awo mamu mienu. Nti ha de me fie o. Me yiri me ho a mi bibia o. Papa be jari obenya stroke prostate cancer bidine bedu ha prostate o stroke o ni nyina vanish ni stroke no ko vanish me se minya prostate ni bi prostate ne police station me junso a me bresa ni nyina ko Dr. Dawood ana Dawood Herbal Hospital e me nyina se apeja Dawood Herbal Hospital ewo Kumasi Ejisu Krapa Old Metro FM building name anatu se sehwi asanwe so Mama si ene dey ahye mani o Afia Ninyaba me mo kwa babiem ya odo ene ye di nkomo mienu ni nyina so twogbo yi anya goro eti apakan ya edi ahim dia de ncheche ya se di tinye besi ebesi so mama si bremu na edi de cheche se de prekese da ahimfu nkwam o mezire ne nkwa de obuo o ti bi ka nkwa na okwa do nkwa sa na ye wo ye ketra ni nti ana ani ni mama si kasa 1 2 no person di aduane ebem ne fie ho ye de aduane wo fie a no kore me fie ho ye de da wo so ba ho e ba ho aduane de ye stylish me chel baby bia wo bia stylish ofori mama si brem ene ya kan sama kese mienu na ye nua bayi sofo maami ne ho ye me wawa ye Jessica de ye adwuma obu wo kwaji loan na no wasa de kotua loan ye wo binu mo ho adwuma mu die no oje ha je ento oje we dia no de betwa we oje we de no de betwa we ye Jessica loan e de ye adwuma ni ahwe se adwuma no fa so beba so ebetu bia no de onim so wakotena TV ho afa number ne wo de atwa loto oba besi aba takutan kwalansia wo de atwa loto se 500,000 am we di 1 billion and yesi mo beji sei we beji sei am what we discan na kwa masikana group ni sika no ono kwa ne de no nto de 11,000 and the group no mo yeso de no so na leader o na leader o so de no de ni na kabo mu ene bom we twa edu 260 million ai de ka yanso no ene ne de on petrol no de afa eno ene
na de na wadu jaye ene adencheche ame be ma na nkasa no ede eba na bad time po okuta sika ade ofisi wa ho ode nso no ofo sika nto so ye bad time na wodwunu kwa akiri a wodwunu daachi asem wodwunu wo ma ho wodwunu ufi asem ho a ade a wofisi wo sika no wode twa ebi nka no bad time emfanto batai emfanto enti odinani ene nadwene echi ne nsam no onka nukure wo mu no ntu ase mi ehunu na anya afoforo so adesuade akwara ti se obi akoba bosia ne esi ade bia ba so no akoto bi wonfa nya adwuma o ene se si a no ba tukọ ne meda wachi ehye wachi se si wotu pia afagyan wontu mi ntira fie odafia police be che no odafia abankaba edanensa asowo ye oba na wo fa sa abrabo ya sika no kwa oka e miyam hyeme miyam hye oba besi a wonu ku bati oto chacha o ye chacha o me nkura adwene me bati a oye fo sika ebeji sika moti ahwe ze moti ahwe o se moti anfra mo se moti ko fo se ahwe no ebe papa na ye timi eba Adom TV so Amesti so bodio me mama kwaba eba Adom TV so Dr. Dawood Herbal Center aba be kai nsante be ko Dr. Dawood ho nya di nkomotaw ye wi a ye be sa beto nkomo no so papa me mo kwaba mejo so menu aba na ufugu ne wuchei unse beti ho nyina me hwe o oza wata de die e fe papa thank you na kon bia mamere ti de opam ya na wa e fe wo fe ene so de nkeja e ba kura me nwale o sai ni mu ani e fe no kre dog ya me sha be da wono ase na ene nkomo ben na ye wo apomuden ho nsam ben yo menu aba me da se ma menchi a Adom TV ahwefo ene Nhyira FM fo nyina Dawood Herbal Hospital ayewo edreso krapa de sisi ade kame yese baby a wonam bia no mrane a wi aboye apeja wo ena mi hu afianga ne poma yi na maka de ne opani bia wanya 71 years ade obeye no ano pay oba no kura no poma o se nurses ne hwefre memra me pie a no peja poma no kosoro na msa opani ade o se doctor chere obibi na mse de na wo chere me esa wo tebe bi bu bendi esa wo tebe no obe mi no se oyo hene apeja wo no eyo nti minu aba se be ma oti ho no se ne be ma enye adwuma question ayo se ebisa ne se den na ma be ma ne ye adwuma obi wo hana ne de ne ye asichire yade diabetes na aye no ene nti de bia no da asichire yare duro so edru ba bia ma ne be ma na te kwa empeja biu sa nipa no yetu yensa frɛ no e wo Dawood Herbal Hospital se oba ed ne tu aduro so a be ma se onwu ya eni kwan se ne be ma wu because be ma be di de wa media asekom enti oba ye ma na duro a bon celebrity obi no afrɛ se apeja wu ebiu be ma bi wa ne de ye mojamro so hypertension ena obi de ye koko na koko ne titiri mema koko na ye omo na se bi okwa agya nan so a ya na ne totokro ne kokobo no na awraba broni frɛ no prolapse grade 1 grade 2 grade 3 anase anal fissure se bi ane to no ebetimi awraba obi wa eba ade se opia ansa na akọ obi won so awie ya na no akọhyem obi wa opia enko eno so eno ankasa ankọhyem ntem je se anopa enkosi anwumre ansa na no abekọ nkakra akọhyem ya no kokobo no eno no kokobo no kan brofo no bu ha no kan chebo ba ne sa be ma no bo se ne be ma no se start se yes ape bo se okọ ba ho a na se ne yem ahye no na ne be ma na jo ebedru ba bi no bo se afi de empejampo na ne yem akọhye no na ajo ena Dawood Herbal Hospital ye ne ye se esanse nimde anyame de amai wa haban mu ntino de ye ne se ye fa aboa abretire ne be ma tia na semu no na ya fa nnua hodo miensa na de aka ho ye de aye aduro amanipa no that is traditional medicine you can traditional medicine it involves animal parts nti ye de aduro manipa no se enne anopa anajo okokoda oda ho a ebe ne se da ye se dwonso de no obeti nani no na be ma na peje na so eni ntina mmemme nyina no ebo emrane apeja wo komni nkyeremu ebio ohu ennemu yare ennemu yare bi ti se syphilis se eye be ma na wanhwe ya ebedi ninya na ebetime di ni dem
bema o hu se ne bema start ye fon ye kete enu nti na tete ne na nanom to din se baba so candle because ehi bema no nti ehi ni kodru ba bia afi bo se ono oba e di hwemu a bi kura ne hu nsa no na adwo eno so ye haw ne bi no ebedu ba bia obo se empeja kra bio Dawood Heba Hospital ye se eba se ne kese a ebe ye kese se e pese mu ye din mu be din se empeja kra na ebe peja ejina so ema awo enne baby a wonem bia oba bia waba Dawood Heba Hospital oni ne kunu se o mbepa awo bia de o mo kan se apa ye ne be ma oba akwa aware na ne bra empa ho ana ontime mfa yefunu amenka etiefo ne ahwefo se me numbers ne 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ye okuma se edweso krapa bia kane na Metro FM no no eho na Dawood Heba Hospital nipa ni sikuma zo no mfa dweso ka no nka so obesi o Metro FM ho eduma from Monday to Saturday udu ho a dom e wo ho ne obi na be ka kire say ha de when na wire say na no me be twam wo ho me dure na sanim ho nyina Dawood Heba mwayi ni bo ho ebo kakaka mo signboard nso mo se dom gu opa na doctor Bojuma obi oba o say anti dom we da ben na bedroom me so oba de tie bia e be hwe no ba na nya adwuma nko beba obeba unim Dawood Heba Hospital nkwa na ya so ye wo Ghana ha obi aba na ono ba beje na yaresa no wa baba akom yenu miensa ebedu ba bi bo se dom na basa no wa sore gina ho se adofo amaba ha me pese me hyem nkran se me baaye no sei na na metie bare ne metimi anante eno nti obi anya gidie se ne ho beto no patient yes wo se wo consulting room na sa wo tie wo de waso tie omo tie no mo di line so ba na enkomo mo di na okra no wa nkranhye bi aba mu se obi a wa ba bia no ayaresa no eba obi wo ho a he obeba no na ne de na awo asema ye kan oba me se emma mo ye den incubator na mmema no ye ne ye de koshua no mamo okay nti incubator no fort betimi aba ho na koshua no nso no ebetimi aba so koshua no nje nti oba owo bibia e friend tuber block ni tube no mu asi ono nso na wo ho betimi aye de oba bi wa ye fibroid oba bi wo ane de ye fibroid na mum yare ahodo bibi ye frɛ bi hormonal imbalance ebetimi ama ono nso na wo ho aye ne den ene ye ba mmema na famu nso a bi wa na ne nkwamwa no e wo mbebre but omu ni ahoden obi nso wo but eye ketua bi ene obi nso de kra no oni bi kra nti na yesese ye ba awo a na se wo ba Dawood Heba Hospital oba ne be me ne nyina no e wo so omu nyina tu ana mombom omu ba de tie bia de omu tu aduro so a wo nse nche na oba na Fred doctor mayi na pa ho wo ka check oba yes can no yese nyensen no eden e wo ho obi a wo tie ana obi a wo hwe bia no menim e hawa owo unum se ene ye maame no ene ye papa no me hawa sisi omu kumu pa eye ntina eso omoto ase eba omo nan kokomu no obi wa o nante kra na etimi ba preko pe wanya bribi ansoma na okohwe ase Dawood Heba Hospital yese se wo sa atibia nim na ema onan no eye titiriti wo nante a obi wa onante adru ba bia na odrage ne nan ba ko o twe ne nan no ase bi won ne nan ba ko edududu sen ba ko ayi titiriti obi wa sese bia ase fufuo bi tare me nan ase obi se me nan ase sisi foam so ni nyina no yare but oba Dawood Heba Hospital de hia kese ni ansa na obetumre ne kire si ekura otumre no so ye wo se ehu adokura e matitiriti yo no eba ana ntine so na kokomu ba oto ase no etwe wo saa no ndi ehu wi a ne ye de wato aduro so purely herbs ye nipa no to aduro so a obeba ba ko de to so mienu oba ya oma wo misa ne se ne ho te sei no no ankasa start se odi adanse doctor me ba na me ha se ye me ya se si ya me ntehwe me ha na ye me ya ekọ obi de enso ye kesei efiri ne sisisei ekọ na ase no ofilisa ase bread bi na etwa na sen enti bo se bedru ba bi no ne nan no asese no nya adwuma ba wo kọ no te ho a ne soro function de na man ba yes bebre ye syphilis na mo ya de yes syphilis kokodu latent and tertiary stage ebetimi ya yes ade no unim say even syphilis can cause damage to the brain cell wow bebre na treat stroke enko bebi a stroke adro bia no wakọ okoje ya amfa obekomu no na syphilis no na akọ latent and tertiary stage na akọ so damage to the brain cell na paralyze nipa no na obi ane de na twa free na sen ko ne na ase no eno de enye stroke na mum syphilis no na aye ne sa oba Dawood Heba Hospital yenim de na nyame de ache yin nti no edne to adro so abrete wa bi
Your numbers ni bio 0244 88 64 37 0244 88 64 37. You know about say you adweso krapa bia akane na Metro FM no e Kumasi Ashanti region adweso krapa Metro FM building na mu na wo ene bebre na wo ha wo hu bema na rubber da ne bema mu adenti na wo say ba ne sa onim ye waduane bi atete no na omudi ema bema unhu mantem kura unse o ye de rubber to bi bema ma na ye di ade huhu bi onim aduane na omudi banche ampesie ena na atete no omota di pa ba de na eni ho eno nti wo hu bema ba ko mienu miensa na rubber da ne bema mu obi dwonso a ontime dwonso obechima ansa na dwonso na ba but Dawood Heba Hospital yesi nyame de haban ache nti ye fa haban na se Johnson no na ma ye de nipa no to aduro so abon celebrity obi na Johnson no tetetete obi wa Johnson no rubber na den be mamu ye de to aduro so abrati obi na Johnson no rubber na ye afri ne be mamu obi de na ne be mamu wo hu na ya ase ha sei e ba de e din a omo ponche ho na ye de tube na hye ho na Johnson na fam apie nti se Johnson ansan yankofa ne be manimu a ye yi duro be no emfisro e na Dawood Heba Hospital ye de say nyame edi tumi ewura haban mu nti de atie bia no ye nipa no to aduro so a 3 days obitimi ba 3 days no wasan ba bio se doctor me de me ho be kire na anu ame ba na Johnson e fa me duro ba nim ba de ne na me ba manim uyi a eno anu no the numbers ni bio 0244 88 64 37 ye Kumasi adweso krapa bia kane na Metro FM no no ho na Dawood Heba Hospital yes yo abusianfo senior doctor waka no bomode ansa obefa number no na wafre wo hwe Adom TV wo se numbers no na escrow wase wona Dr. Dawood ne wafa no kama wa chese wa mama feel tradition wachere sampa okutaduru wabene te bomode ayade bi ha obia fako na doctor omwa doctor yeda wase menso meda asmi wata de ne besen su bi atare na fe angroku ana hu na fe na matade na minim abetima ba na sa minim se me hu na fo atare na fo sa won fe no ho na atade na yiwu doctor yamesha wati me da say Judia clothing and I pama mama so ya Achis Junction. Mama esti mama samara wo so komo yi ye hwe eye second one yi ya boache ne yiri ya boache ne yiri no so obi do wa odo wa yamwa kore se wo yo oba bi wo ho a be maka chere ne se opena owo ba oba timodi for simi niba no de ne ba sie obi so wo a obeka se me wo ba na oba bi a be ma be na no aka che so wo ba nti mani nyi wo ho wona wo ba na bomodin afa wo ba na ko baby ono so no wonsia wo wonsia okoto de ne bujo ye yan kire okoto de ne bujo wo de nsia de onu ensu ohie odugugu wo mo oyi wo mo yie ende wo pe ono ne de ne ba ya ne de wo se wo hia ono ne ba wo ho na de emi wo ne se sister no se ne papa nuaba o papa nuaba ye wo nua kore papa nuaba ye wo nua ensu ya boache enam odo enwie pe ye wo ne chama ho nti wo mo chama apam na yamoa ama na kwa bonten ama onu ani moja ene na kwa akoda ama na wu gina se enu ni nti wo joba na afesu akwala no okaso nko ya boache wa me ne ya adwen yesi kira akwala kwampa wonfa so no onyini a wanfiri ho enye zigarette no enye zigarette ton enye zigarette to wo huma akwala so onko to zigarette mra ochina okọ me papa kwa dia no wonu mi da ku uja tu wa peace no no so afa no no so obeka hwe se ade de be papa ma me koto be de ade a eye de ya enti onum ne saka peace a me so me fa na me nya dan me nka hwe enti papa no ehwa no eya kire boni so akwala ne ya ba mu ampa ya kire boni na ba ya enamre yi akwala ne fa na ma no yo afia brem me nua ba papa sena me di kaka se enen nkomo ya di ni na ya twogbo yi sabi mpra bia sampani se abone takra ne ma ne ho ye fe nokre takra boni de fanyinam kwatre kwa se sofu ka se wajai sofu maame a me ne ya adwene okay na me fa kwanya gwe so aka kire me nua no ma sofu a ye de bible no ahye ye tikintini a ya kronkron kron ache nyankopon no wo yonko sofu ne jai ne yire no
o yanko sofo na ye den ejai na yire no na wo mami o si sofo ne ka so ye beifo no si baby odu be ko bia ope ne mo busom ho de ompe na ye chi koku a yedi ne ma me pa che wo mo ti ahwehwe no inji Gabriel ahwehwe na sebro sam de na busom de na nyame na atwa oka nyankopon na wusi na atwetwe no ono na yi wo so krata se se loto too sure akwa geni 200 and something million na no ukuru na ntwi a ana senti ba no wase enya ne de ya ohwe mo chi ahwehwe ba no mo chi ahwehwe onimu number enyo na ofre no too sure there be mo chi ahwehwe onimu number enyo na ofre no too sure na papa ya ono nso soma akola ma ne kokoto cigarette peace ni we fi sese bidia man kama wo hwe no eno no odane there be onim se ne ba no na ade papa obeye bia ne ba nim se ya ade pa ono nso be bi but ya hwe akola no so wakwa akwati se na kwansre otukosro pa se bi mpredua sa empeni se na kwansre tukosro ohia amane vi so okode e ho no enu otofo so agina mo ade ni kabo akwa kwa ne maame wonu mu a mi wo fa we nga bi se ho obebe no enu okwa ne papa wa emu die so otwan no peace enti akwala no dinya ko president ebem you baby obetela because ahanye okwa ma awenga ho ba wi no avia ko ne papa so musie ho Adom TV for frame this nyame bem de adre de abusia for Adom TV for mo amagye brɛ ya adwumade mu hwɛ no ye de mu besia na maame akua wasom atoaso de amaye wode emfa ho nto nipa so series no wode atoaso amaye ochena ye fieda ochena ye besan atena se ne de nkomo foforo ye de abrama ka chem se dwumade no ya kyerɛkyerɛ ye futuo edu ba bia sere ye besede edu ba bia wo se su a yesu a ye besu ene edu ba bia e wo se ye fa futuo bi firi mu a ensama ya na tititi hayi wo bi tie me wono nso tete bia kro na mu o na wafa mu nyansa wafa mu aba na de akwa ha ebi ene ye obi ochena ebetumi aba abaye wo anya wo ebetumi aye obi a oban wo tie mfa nsem no mafutuo no na emoa yen yakra mo ye de enwie ye da so te ha ye beto aso afia etiri nya ba de me pese me kasi nyansa akra ne afa ne ma papa no because akola yi sei wote wo nchempo ne maame ne ma ne sika mpani so ofi husu eno ane de no ane na okoto pa no anu wadi pa no na na da bosonche wo wan kame ne kame ono so nkame ompata enti wote wo nche ne maame ne hwe no enti akinye bie ne wo sese so okone maame ho na ne maame ne sika na ma no no asa ka chi akra kiton se omo obusia akra wo ye adwuma wo ekoban akra wo ye adwuma wo Western Union akra wo World Bank ya no enti kon bia papa be fa so ma akra ne mu mia akra ne be fa so nya sika ma no bia no be fa so enti anhwe akra ne be bo brampon no dia sika enti dia me dane se wo ye oba tete oba se se obebu ne nsa Bema beda chance ne ebo pad. De bu beda do se wura na a chance de obewo na se. Ya fa de ma ne maame na ne maame chance de ebo pad. Efiti kroma mam de maame no se. Papa de nya de ote wo no. Me da se. Fianga waka sa papa suru nchirawo. Angel Cindy, and Sandra Kato Baba how? Say wa we need to. By now the only ni kunukun. On eba no. Sandra. Babe, a minute please. Hey, say ade. Only ukunu my tight pa. Say there. May a balanced woman. Gynovas Daily Protection and Balance. A all natural feminine intimate foam cleanser. A everyday use. Abra unhia insu biara. A that simple cry. And one pow. You pump, you apply, and you wipe with a tissue. Now wait so dear. Also with the Machiaba Salon. Wait, enemy secrets. Gynovas Passionate Moment. It lubricates, cleanses, and moisturizes the vagina before and after sex for pleasant and healthy sex life. See, and then also tear. J, what's sorry? Who be one dance? Ha, product way. Me dunya me tabon sam. Gynovas Passionate Moment. The beer honeymoon my. Join the Gynovas Balanced Woman Vaginal Care family today. Be a balanced woman, build the balance, and share your testimony. FDA aji Judy Nkratwe Atum.
Hi there, my name is Richard Obiansumi. I'm the CEO of Astolins International, a company that started as an amalgamated club on campus 16 years ago. Today has its presence in Kumasi, Accra, Takoradi, and United Kingdom. And what we basically do is that we provide advice on overseas education. If you want to study in any part of the world, Astolins can support you. Being in Australia, Canada, UK, New Zealand, Ireland, USA, or any part of the world. We do not just place our students. What we do is to first get to know who you are, looking at your profile, your age, your qualification, work experience, your English language ability, your finances. And based on this, what we do as a company is that we then match you to a country or a school that will suit your profile. If you're eligible for scholarship and other funding opportunities too, we can do this. If you're an international student looking forward to study in any country, please contact Astolins International. We also provide advice on skilled migration. Are you a teacher, a banker, a pharmacist, engineer, doctor, a plumber, a mason, a carpenter, whatever profession you've got yourself into, there are job opportunities in Australia, Canada, New Zealand, Ireland, UK, USA, and many parts of the world. Consult Astolins and we should be able to advise you. If you're also listening to me, you have been refused a visa before and you have been banned. You have applied for a visa through somebody, you cannot get the data from the person to know what document was used. I want you to know that Astolins provide a general advice on general travel and immigration issues. If you have been deported or had a refuse, anything concerning immigration, please you can contact Astolins. The last but not the least is that we provide general advice on travel, whether you want to travel for business purpose, employment purpose, tourism purpose, medical reasons, or any other thing. You can follow on Astolins, and with our advice and experience in the field, we should be able to help you to make a decision on which destination to go. My friends, we are located in Accra, 4A Popo Street, Kumasi, at the basement of the Kumasi City Mall, and first floor Ifua Crense Legacy Building in Takoradi on Liberation Road, and in the UK. You can contact us on all our social media platforms, Astolins International, and www.astolins.net, or any of the telephone numbers below. I'm happy that our fantastic team will be able to support. Look at this. We do not just do this. We do this with integrity, honesty, faithfulness, and we are a hardworking agency. See you soon. Cheers. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, and I'm checking my sound from. Kaish, a soon top send party Jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Ofa, patch on my man friend. You know what when you say? Masuya, yes, Nana. Nothing. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what the Cosi will be snowing for discount. Oh, you're the buy and so I'm equal here. I won't send me brave. I feel crowd of mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download the tap sender or send this come away. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. We are here for na baby obia. So what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process, maybe say promo code eh no about Nhyira FM asho e basa automatically no. Yeah, charge £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it here, no fee. Hey, they just say okay, tap send. Papa no. Olu, hey, nah. Me come in for a hole. Hey, who come from? Now what's me aduma? Na say Grace get fit here that woman take say we be anya mama di. We no. Ai say dey gina so chire be. Na ma say I want one idea mama. Mimi secret ana wo de na meboa. Na wo na Japan o wani. Me secret ko fa no kure. Aya oni kure na ta atobo. Uko tu na 3 days aba ko meka ho. Ama me nhwia meka acho. Bi kuno a nice husband. Just there, yareba na why na down. Pa cho ko fa ni ko. Na no beto no. Eh, scratch and win. Progressive Herbal. New Achimota Petroleum one. What here? A drone work, baby. Hey, stroke man. And then me Obetik. Let's get it back Greenwich. A drop here. Hey, middle.
na then na wote ho a waya stiff sa no ono kwano no jama wa bre akos senior mensane me na mu twetwe no emu aye titiriti mentumi mpo nsore ho na enwanwa enwa me fridom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ane 3p garlic mixture ema moja edu mofusane no echi natural garlic papa bi ene edi aye aha na no na madam Fukofi mpo ka kire me se iwak natural health for bi bidro bi omodi aba ye friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo kotojo ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebejane se hum edro yi enya mapemfo ema wo ma wo manofo ananse nkoda wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwedie nkratoyi atum 3p garlic mixture yi ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021 Destiny. wa mpama kwala na mfiri nje no je wone oba no nyina afew so a anka nkwa bata nji wa anu no de bebo charge aja kwala no dia oni kwa se dia kwala no e de ne ma no nam no so nji na sa ade no nyina bae ana sisi aso oba no je nyo no ofa no ne ayi akwala no ofa no ti ono oti ni bag nji ono ndi je akwala no anfa nwitie anku je ono mo no onya problem te se de ono oti nje ndawase bye. That's so. Hello. Mama, but I'm ho. So, Mira, we didn't be a free. On Abu Wine, Santiba Pai, a sound to say assemblyman, no way the quality of your Fumua, Mutu of Van, Tialis of a I get bank home to Mutu. Mama, and somehow, Utio Balasamna, who Kuraoka. She can 20 says, I must be a mistake for 21 times 600 as I say. 260 million, as I say. Aye. What the Mako says, is Moti and Frama. Now this says, Pa Momodi. I know on I going to TV here, just how no more, no more in Ecoso. Can the mammy send it? A Carmen Quad and CPS, young, Jumana, and Communia. That's it. And Yabata, I am one. And I, Mamma, no sleep a party and second case, no. A best have a panel. Tell you what Abanama, who need the best year. Until job or the friends say, we are body and I could be. Ebia that's not on money about the show. So, Jebesre, poor bar, on Penema, a lot on poor Obama, on poor bar, Jebesre, when you are baron as in Gemla. We have a panel to be able to reach when 2 Sia, basic stuff of Pamadazi. So yeah, that seems to me for be a beam. Hana Brebema Quina and ne or Breju Media Yetnasia, ye de Bremono, ye dinning in ano, ye DSC, Medin Edo Bajo, Meda crooning in us say one more Buapa Papa, a Brena ye be Kamebu dinning in a Ede Echremo. Pastor Jerry Ababe Kamensa, or the a live worship. What the brain to Tamukuchu, the Ditch Media China, and someone what's ye for live worship on a Wakoma. I no never bow. Macramo.